Yıllar otoriten erkeğler demenen Petrovich. Раз так не достаточно. Әгәрдә айран YouTube каналы көрәчеләр, Саха спортын таптачылар, чөлөгө өрө тутачылар. 17 жыл болан баран Жокускай коракка ыйтылар. Россия әдәрдәргә төгелгән уста сырдата кәпси кәлбит, онон айран YouTube каналы гытта бирге болун. Тирим спортимне орага егер тосту болукта хәрият турабыт. Номно бир алжачы кәлән көрөн истен олорор, тосту боларын кәтәһәр, тостулар бит 11 жастан сагалынықтыра. Зәрі доғыттар, яғын болар серегер кәлен тұрабыт, бүгін офсайт 6 яғын кәттініліға, олимпийска яғынлар, ола бәтір бейін сәтті, 6-15, 7-14, ағуған 6, 9-7, онына сүйс сүлбәбес. Бұл бейкәнді бітеге көріп бүтігер олық түрді әрбә участник бар, оны сұты қоту кесілі болуқтары дернеріне бүт, олақтар бұт, жаршылары ақайыр олықта ақтарын өрді Тыва, Бурятия, Осетия, Россия расмынлықтарыттан тоқ бар, күстәқ тұсту осколата барда кәрбеттер, әдәрдер, айнанты олық сұты кесілі күтелер бейгіні. Сақайын сүймердәмі командаттан самай өлбақ күттатшы бар, бейін сәтті келелер яғыннаны тұралар. Олатта хүддәр бақтар, бары заряженлайдар. Офсая 10 обыт бейін сәтті келі атақсан кесеға Лев Павлов, Николай Заболовский, Николай Захаров, Петр Адамов, Николай Хлопков, Дамир Явловский, Данил Маханачевский, Кескил Семенов, Герман Гурьев, онна Ян Васильев. Ононтан каналға керен подпискаланын, доғыттыр күтуар кәпсен, онна тоқ бар ылжачылары барығытын, Триумф спортивный орағайға ұңырабыт, Сүсті істібіттағар бидді көрбет ұрдық. Олаттар бұтығар сетихini. Да, тостуғыт бастықы күнін аразменаштай зала бұ күрдік болар. Көберге бастықынан Данил Маханачевскай тақсыға, кені Баграт Абдуллаев ұтары тақсан кесеға. Онытта олаттар. Чугаханан тақсықта олаттар даманна күшкі разминкалар бола тұралылар. Сақайының сүймердерні қамамда тұттан бейін сәтті кейлелер сағылықтары. Бейін сәтті кейлеға сақайының сүймердерні қамамда тұттан 10 бағас тұстуға. Аттақ соллақ Россия әннекеге әрінер бағастыра көберге тақсан кейселерін. Бейкан албытығар көтіппәкке көрін. Иван Дмитриев, Сергей Румянцев. Тосту хағалынарын кәтәйінлер. Әретіғалар олар. Данил Маханачевский сақалаттан көберге бастығынан тақсан көріқтәйінер еқта бағас көт. Кені білеген Иван Николаевич Севсеп салалтатынан әрчелер. Оны ол бұл білеген тақсан өті кесіні көрдіруден бейге сүз бұрығын әрәлі бет. Өші 9 минуты бар қақсығыла сағалыналары. Алықтау білеме оны 5-1 минут асты. Данил Маханачевский бастығынан сақалаттан Россия түйілдәден сағалы. Московская область, Аскер Хежев, Кабардино-Балкарская республика. Иван Николаевич Севсеп туғалақ сөбетен аматын тіретті. Отыралағатшыта Баграт Абдуллаев. Данил Маханачевский Баграт Абдуллаев кесілері сағаланна. Бейін сәтті келі квалификационный тұсту. Ова! Данил Маханачевский екі балы ғұрынна. Онда жа халқы Рычак Милза ден қамсыныға албасқанла. Онда жа расты күрі құдынада бантан, көттарымы құдынада олы құжы Данил Маханачевский. 1
Abdullayev Mostur. Команда Туше бере Канада. Туше бере Канада. Ракам балағында. Даниил Оқтар баққа күскі тұта хатар. Яхуди Аллах. Бербата Худжия. Ура! Даниил Махначевский. Бастығы қапсығыны көйіне тиенді. Төхілге бастығы көйіті ұрығы кәлі. На ковре А чистую победу одержал Даниил Махначевский, Саха, Якутия. Да, бастығы көйі бар. На ковер А приглашаются Опа! Николай Хлопка. Полошу қамсаныны көрдірді. Оу! Көк самы текке балы верасты бит. Сам болла. Кереске қолбары натарала хатшы бит. Да, хата бербаты бит. Ақсан 0-2. Қолы батып. Ахмед Галаев, Дагестан, Тамерлан Гавозов, Москва. Бастығы төмәқ төміктәнні. Ikkin алықсанынан. Яқмантан тостат. На ковре С весовой категории до 57 килограммов поединок ведут в красном трико Николай Хлопков, представитель команды Республики Саха-Якутия, в синем Николай Абдул Хлопковка. Калюхатов. Сахайрын сүймердеме команда төһүлүн тренера Василий Нестроев онна Прокопий Иванов таққан сөйбәмәтер ердерлер. Табылейм. Колек кестөмәққа қаяндығыны өмелән балларын ылыннады. Уйгут Степанов, Саха-Якутия. Его соперник в синем трико Игорь Смирнов, Чувашия. Дәрә, колекәнден жеке жүрек құрдық. О, қада, Абдул Калебатап. Отары қамсаны оңыран. Атақ бұтыттан алла. Тоқтағық. Бал берелік бет. 2 балы ұрында ақсан 0-2 болды. Минута 4-5 секунда қалды. Ақсамыт 0-4. Жоқмантан тұстар Абдул Калебатап. Байы тұтанер. Бейін сәтті кейлі. Квалификационна кейсі. Беремәбі тұғаны әр. Минута хүтбі бүтіндері қалды. 4 секунда қалды. Да, тут 5 секунда. Бірейін ұла қамсан нақпытнары. Баллар бұтылы толыр. Біреме біттері әкелі. Да, банда білейін бір ағас тақпытнар әкелі кәлі. Чөт балаламан күсті аққым үскенеге барды. Аяттан бір ақсы ақпытнар анады. На ковре А поединок ведут в красном трико Ахмед Галаев. Его соперник Тамерлан Гавозов.
бейінсетті келеға финалға тақсарыйын қапсы Кылмонлуктан Лев Павлов Сағайра, Көкмонлуктан Жабраил Тулаев Чечня Республиката дәрі. Қапсы сағаламыда 15 секунда қалды. Барда 15 секунда қағаланна Лев Павлов Жабраил Тулаев кесілері. Отырлаға чүгітті оңғығынан ұғын. Аноттан ол девеккен Лев Қақай қанын күллерін қаятырда Народу бар көйіні бәліқтен нада. Ярақ өққа әреті берелер. 2 минута сүрбе 1 секунда қалан тұрар. Бастығы түймәк түміктен әрі. Қасығы таргуя хағаланна. Лев Либайер. Оқсы! Оғы сөндік патсешкалады. Кәне хүйрі қынады. Хүйрер. Оғы сөнд патсешканы көндірді Лев. Кейбі тұғын. Оны хапқа тұған еқпітін нады. Қамсан өтін. Стойка! Лері, лебірілі тақы иккібалынла! Иккібалынла! Басты күті мақтымықтан ара минута 4-5 секунда қалан тұрар. Қалғы керес, қамсан өтірілен бағарар. Қолбада, лиді қолбада, лев! Әргіде қынады. Да! Балтырам өте қалла, басты күті мақтымықтан ара. Лев Павлов, Жабраил Тулаев кесілері. Ақсан 2-0, басты күті мақтымықтан... Лев өсі дүгілі бақтыр! Лев адаққа келді. 2-0 бар. Кәргеен тағысты бұд. Ақсан 4-0. Ақсан 4-0. Чечня онына сақа еді. Төрден 5 секунда қалла. Басты төләқті бет. Тоқты Басты өте мұқтанар 4 секунда қалла. Кейбітін ұмсадардан табықтатты өт. Алғы кәннен де күйірер Лев. Лев кәнне сүйірер. 2 бал. Ақсан 6-0. Ақсан 6-0. Бастығы дөймақты мүктен әрі 13 секунда қалан тұрар. Өс 2 бал. Жоқ. Ола құтталла бала өнне әкелді өт. Құтталла бала өнне әкелен ұлы өт. Ақсан 6-2. Дәде кейбет. Оны туғанан чут. Расты Кураста, Жабраил Тулаев, Василий Устроев, Николай Данилов, Шевалер, Тахсаннар Лев Павловка, Ақсан 6-2. 19-летний Лев Павлов представляет училище Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева. Тренеры Кавказского федерального округа. Ақсан 6-2. Лев Павлов, Жабраил Тулаев кесилерге. Варылақ 2 түймәк. Жабраил Тулаев представляет Федерацию спортивной борьбы Чеченской Республики. Ковер Б. 2 минута сүрбе 3 секунда қалла. Ақсан 6-2-ге. Ақсанға олары ехо. Кесіліп салғанан барар, береме баранар. 30 секундалақ сәрәти берділер Жабраил Тулаевқа. Лёва, элитин Байер. Минута 4-5 секунда қалды. Ақсамыт 7-2-ге болды. Ақыберге Халид Магомедов, Хабиб Мектиханов кесілері 7-0-ға Магомедов көйен ехер. Бұл балығынлаға бейге Николай Захаровпыт. Баронсаны бұджағар қықтаны әмсөп. Анан 2 көверім екатибет. Лев өсі дүгілтіліқтен көрір. Минута сүрбе 3 секунда қалды. Ақсан 7-2-ге. Бүдәйік минута барда. Ақсан 7-2. Жабылейін Жабраил Тулаев түйетелеға күшке
Onu Lev barta kontrolla nutarı korsan yennada. Da Jabrayil Tulayev küske gıllanerer 35 sekunda kaldı. 35 sekunda kaldı. Sürbe 5 sekunda kaldı. Lev Pavlov hatta 2 sağından bahaya tutan yer. Da Tulayev bilgin bıraksıga kiriga, ağız bıraksıga. 15 sekunda kaldı. 15 sekunda kaldı. Ağız sekunda. Ondan sette 2 sağından arallah kıyılıydım. Değil sette kilakin ağzı bağısta. Lev Pavlov. Sakayra. 57 килограммов победу одержал Лев Павлов. Khalid Magomedov, Khabib Mektikhanov kesilerger. Khalid Magomedov olagar alaqtik 9-0 sağından bahaya tutan yer. Bu balahanyaga begi olbut Nikolay Zakharov sarsın baronsаны bıdjahar kığı ılın söp. Ananı kötüğür kapsıga bir utarala haçını köydağına Khabib Mektikhanov kıtta baronsa medali bıdjahıga. Anan sarsıngı künge erellaqtik öktenebet. Da Khalid Magomedov onu sarsın Lev Pavlov'u kıtta kıl kımış medali bıdjahıga. Ja, kündü koraçular, bu kurduk. Bastıkı kümmöt, ıhılaqtık. Bege yörü bütüyor, kötü bütüyor. Lev Pavlov'u 5-7 ile qarallaqtık finalga dağısta. Sarsın kıhıl kımıhı Dagestan begoya Khalid Magomedov'u kıtta bıdjahıga. Ondan sarsıngı künge erellaqtık öktenebet. Bege kana butun kıtta birge bolur. Da kündü koraçular, ütöken boluqtun, kuraqta hibit 2 güne, bugün 6-11, 7-10, 7-19, 9-12 kileler kisiyaktara, onda deki ängi programmaga bastıkı kümbüt finallara boluqtara. Onda Lev Pavlov 5-7 kilega, kıhıl kömühü bıdjahıga, onu tahanan uattar bıt, hananı kötüğür kapsıga me kiseller, onun erellaqtik, erçimnaqtik, indi bir kötüğü baran ebit. 2 günge razminaşta zona bu kurduk bolar, bilin uattar bıt taqsan kisere jallar, 7-10, 7-19, 12, 16-11 kilolar. 16-11 kilometrden hüddaqatı kisiler kütüllerler. Manna tokora bütünden bilgen van patapaptaq üleli jallar köberge. O tahanan büyük kendi biter. Büyüyece oğla Raman Dimitriyev kıyılağa üleli hüccar. Bahçar kendi biter. Tabu oğla jür boluqtaqat. Raman Dimitriyev turnirga 7-10 kiloga İran bağa qayta kurduk kırığı vadir 5 balga pragiptan tüyer bütün ondan hem kılbar kisileri götürüyor diyen bihigi erene ketehebit. O tarta kisi yine kas biddi bağız üddütten anıgar dılı eten kanın huğunlaran eten kanın ititen köberge bararaja kölehün taqsa üleli xamnı jallar. Çuvaşya Respublikatın bağı. Ovay bu küçük masajdan edibitin qamıtın epiti qamıtın hunlarda onnatta bilin taqsılaq üleni kütebit. Çapçata da. Balık ayağında hurnoka 2 bal var. Okse javunnaja. Oraqa balanya tutavat. Kotarmaqqa mata kotarmaqqa salgı kireska leliqqa. Ne olar yenerer. 2 bal. 9-2, 11-2. Jada Petr Yolcaçılar hunnattata. Volgograd bağısı da Raksan
11-2'ga minutda 34 sekunda qolgan turadi. Pyotr Dabir Balahanetdan Alloh sho'da ballarini o'tavata. 11-2'ga o'tirlachi o'tdi bugun. Ko'pdaralar. Tobugar achayi bu polonsap. Ota Pyotr Alloh Balahanetni ko'tar bakka. Keres 50-dan Alloh sho'da ballarini o'tavata. Qapsi salqanma polla 11-2 sandan Pyotr Kesnafontov kvalifikatsionni kesini arallaqti bahaya tutdi. Onda salg'i kesidan ko'rqib o'tirlachi o'tdi Kereska gitarigar. Taqin to'stuga bo'lar. Ondan Pyotr to'qpar vasta bo'lib ko'rdiran. O'tirlachi taqadan taqarar ko'ma bo'lar. Qaydaq bar balanya o'tirlachigar. Обастовал бар. Самир, доброе утро. Ну, по первому дню, какие выводы сделали для сборной Дагестана? Первый день для сборной Дагестана, скажу, что неплохо прошел и не отлично тоже. 5 финалистов у нас в одном весе, 2 финалиста, 65 килограмм. Ну, хотелось бы, чтобы во всех весах было. Не получилось. Что есть, будем бороться. 5 человек в финале. Сколько ребят приехали с Дагестана? Приехало, если не ошибаюсь, 48. Это так. Во всех весовых категориях заявлено. Да. Самая большая у нас команда, потому что у нас и население, и ребят много тренируются. Поэтому такая команда у нас. И как подошли к соревнованиям? В какой форме, ребят? Подошли неплохо, вроде сбор провели в Дагестане перед вылетом. Вроде все нормально, главное выходить здесь и показывать борьбу. Вроде сегодня надеемся тоже, что так выступим нормально. Халид Магомедов, 57 килограмм, сегодня будет бороться с нашим Львом Павловым. Какие ожидания от этой схватки? Ну вы не обижайтесь, конечно, я старший тренер. Конечно, надеюсь, что он выиграет. Но Лева Павла знаю лично тоже и на сборах. Хороший парень, трудяга, пахарь, работает и на сборах. Поэтому посмотрим, пусть покажут красивую борьбу. Я за это. Как борец вы выступали же в Якутске, да? Конечно, да. Я выступал, я был первый раз в 2012 году здесь, боролся на Дмитриевском турнире, молодежно выигрывал. И на чемпионатах России боролся. Так что Якутск для меня такой город, знаете, родной, можно так сказать. Очень часто сюда летаем. А как атмосфера, болельщики? Здесь, знаете, в Дагестане и Якутии они похожи. Чем тем, что вот болельщики, они на самом деле болеют, знают борьбу. Поэтому здесь они за красивую борьбу, не то, что там за своего, видят красивую борьбу и болеют. На самом деле очень приятно. Пожелания якутским болельщикам вольной борьбы и жителям республики. Да, желаю в первую очередь здоровья всем жителям, удачи во всех сферах. Конечно, в спорте тоже, чтобы давно олимпийского чемпиона не было. Все для этого делается, поэтому желаю вам, чтобы вот олимпийская медаль как можно скорее пришла в вашу республику. И как организация турнира, как встретили? Организация, на самом деле, международные турниры так не делают, как у вас. Это как чемпионат мира. Посмотрите на эти всю красоту, баннеры, там эти экраны. Это просто уровень, да. Другим далеко, честно говоря, для этого. Уровень. Приятно ребятам выйти и вот на таком уровне побороться. Это очень приятно. Шамиль, спасибо за интервью и желаем вам крепкого здоровья и удачи, успехов в новом поприще. Спасибо. Даниил Маханаджевская, Юнус Яббатырап. Бронза медали баджахига барапалар хенкиси. Болаттар кеннерин Лев Павлов бахая тутупуда. О, дера. Даниил Лоша 50-нын оңорун көрдү. О, дера. Такка келен көрөр. Яббатырап.
1 minüte aha qosta. Tətimnaqdik. Otar dostunu. Otur qatan qamsаны ora ortdular. Bu butolar sarati berdiler, otu çökündüler. Yunus Zabbatırab Moğolga Dagestan ulaqatlarga tühülget yer ulaq taqsilaqtık dostubda. Onunla Armeniyaga Чистую победу Народный турнир Гаилага. Республика Северная Осетия, Алания. Улахан специалиха Петр Семенович bağlap eğitimlerinden Yunus onun Mahlan'a qoğulluvadan bağış Daniel Приглашаю hayatında kıyanada Игорь Иванов. Aksan 0-1'ge valla. Yok minuttan dostlar Yunus Jambatırab Qapsıga Nikita Qasta Весовая категория до 70 Bastığı tüymaqtı müqtənərə minütə 10 sekunda qalla. Saqahirə onna Dagestan'da. 2-3 dostos qolulaq respublikalar bağıştıra. Kisələr. Satardı valla. Utarı bollan beri qanada məmlik balağınyağa. 30 sekunda qalla bastığı tüymaqtı müqtənərə. Dete Yunus Jambatırab Daniel Litin bayan Bukkuyan qamsanıların oğru hatır. Bihobut kontrollu hüccar. 19 sekunda qalla bastığı tüymaqtı müqtənərə. Bera kendiger perewattan taqqastı bud. Da. Bastığı tüymaqtı müqtənərə Aksan 0-1. Köq minuttan tuştar Dagestan bağa Yunus Jambatırab bastığı tüymaqqa Nikita Qasta. Daniel Makhnachevskay. İkkes tüymaqtaq, onun tağılayan Iksan Qabaqqa bəydə qamsanılarının ortaluğunada. Ya baharılaq ikkes tüymaq. Daniel Makhnachevskay, Yunus Jambatırab kisileri. Aksan 0-1. Köq minuttan tuştar Dagestan bağa Ennike her. Oğunan bağıttar. Aksan. Onu külügar kehe gılıyar Aksana bolbadaq. Addaq bağıra balağınını bәbit toşbutu oran oroqbu toşsap. Yunus Jambatırab köyünen barçalan. Köber tahıgar tahartalığın bağırar. Ergen bereqa. Da. Zaqavattan tağısты bud. Tutuğuttan tağısты bud. Aksan 0-1. Olar iyi hoq. Arbitr hocaya össö tögül bihi bolbutugar 30 sekundalaq sarati berer. Bu balahanaga Daniel ıgılı bakka ölelene yağınada bәті qamsanıların gördün teginetçi toqtolu hoqulalenada. 2 minuta qalla. Qapsığı tümüktənərə saratilaq bereme bütere 10 sekunda qalla. 10 sekunda yer toqtan oğulluvatağına Aksamıt 0-2 boluğa. Aksan 0-2 bolla. Minüte 4-3 sekunda qalla. Minüte tut 5 sekunda qalla. Oo, dere Yunus Jambatırab odaqay. Küdda perivodan orada. Onun Aksanı 4-0. 0-4 orada bәді toğular. Salgı kedeskalarıgılar. Daniel Komiskanna minüte 19 sekunda qalan turar. 0-4 Aksan. Minüte 19 sekunda qalan turar. Daniel Makhnachevskay, Yunus Jambatırab kisilerine. Sayın Belek Orjak, Tıba, Magomed. Hop, bir bal var. Bir bal var. 1-4'ke. Minüte 9 sekunda qalan turar. Davlaliyaqqa bireme bitigan yer. Minüte 4 sekunda qalla. Behem 5 sekunda qalla. 1-4'ke. Jamanna loğulaliyaqqa da teginetçi. Bäbi qamsanılar butu gördüqqa. Qapsını hıtır qataqqa. Yunus
Önceki kimen kiren yer. Oba! Ketbal! Dere! Daniel Makhnajevski! Ola uçağı kaçırgandan orada. Sen 5 çöktü valla. 30 sekunda kaldı. 30 sekunda kaldı. Turokka atak gidiyor. Turokka adamında. Atak dur Daniel. Hülbe günde kaldı. Silahım tutacak Yunus. Lidi kıvırttı mı? 15 sekunda kaldı. Destek. 9 sekunda kaldı. Aksan destek. Kamışkan yakka. Ergenler. Onda destek Aksan'dan Daniel Makhnajevski köyünü ediyorum. Kendi programa Boronsa medalin çeşine bakon kıtta bu cahı. Oğlu kuşu bir bırakı bağırda. Kaçırganı ton içini kortduran. İçini kadar Daniel bir yemek kutugar kihite. Uveriniz kabanı gağırttağına Daniel oğlu kuşu kamsanını kortturdu. 4 bal kabırağın. İçe bırakını beğenmeyen orbuda. Oğuzdan nolodlar. Nolodun oğullarda. Onlardan Boronsa medalin kisiye. Dara ikkis hananı kadar kapsığı tıvabağa onlar Gökmunluk'tan Sakahir'den Nikolay Zakharov bu olatlar kaybettiler ki Habib Mektikana bu kadar Boronsa medali bu cahıktıra. Tıvabağa bir nalaksandan kapsığını bahayan yer. Bolatlar eкен Khalid Magomedovga bahittar bittara. Ondan bileyim Boronsa'nı bu jaharga birabalar enki sahjallar. Aksan 3-0 valla. Tababaga onlar indiger tağısta. Salgı ki reske kol bomba qarar litin. Veranı Nikolay Zakharov bilin lelennada. Bastıgı töymek tümükteneren minüte sürbe günde kaldı. Nikolay Mebata bir koronna bırakılah. Nikolay tahiriktaran yani şöyle konnoğanlıktan okson. Beha. Bırakıvay bırakılar kordurta bita. İti tügenge. Bal. Kökka diyen bolla. Aksan 3-1'ge bolla. Minüte 4 sekunda kalan tura. Bastığı töymek tümüktenere. Tövbe beğeha. Ondar. Onna Sakahir'den Nikolay Zakharov kişilere. Boğulatlar kaybettiler ki Sötogor sanatan harabın Dagestan'da Habib Mektikana bu kadar Boronsa'nı bu cahıya. Sayın Belek Orjak. Ketan korabüt. Sürbe 9 sekunda kaldı. Aksan 3-1'ge. 3-1'ge. Nikolay Bey'de kamsanıların Gördürüyor'a İkkes töymek var. Basığı töymek bitmekten neler? 7 günde kaldı. Aksan 3-1'ge. Tababağa ondar. Kapsığı benneki yer. Bastığı töymek tümükten ne? İkkis biharılaq tühmek ayanday ondar tıva. Ondan Nikolay Zakharov Sakahir'e. Aksan 3-1. Kılmınlıktan tuştar tıva bağa ondar. Kapsıgan niki her. Капсергенов, Карачаево-Черкесская республика. Bu olatlar kaybettiler. Boronsa medalihin Habib Mektikhanov'u gıtta giysiyaga. Musa onunla Muslim Mektikhanov'tar bırattara. Kara bırattara Habib Mektikhanov Boronsa hin giysiyaga ketahan olur. 2 minuta 10 sekunda kaldı. Aksan 3-1. Nikolay indendeki kemer batın tuştutun kördür. Kapsığını hıtır kadar. Min körüber tomanna ayanday ondarga 30 sekundalak sarati berekka söp bolla. Bireme dagar. Nikolay tol saratini kataspekke kamsanan. Ya, torokka. Minüte sürbe 5 sekunda kaldı. Aksan 3-1'ge. Ayanday ondar. Bahaya tutan yer. Nikolay Zakharov'u. Nikolay Tobilin Ülalen söp.
İki balcan tokkarakay manna kapsıhiga. Bireme de var. Ondan ol budu vararan yakayın. На ковре С. Bununla kapsıhiga Daniel Makamachevska kaydak kurduk. Dört bal kabrak budun korpepet. Onu kurduk Nikolay Zakharov kamye. Arsenalıgar bir üşügay. Bıragı bar. Onun На ковер С Nikolay приглашается ol kamsanıdan kayanda korduruyor dendi erenebet. Kapsığımız salganan barar. Gördüğün ağız sokunda kalla. Onda kanna öllesti bolla. Tank balığın yatırırlar. Nikolay bir emene kora hıccar. Ondan bilin. Bıraksar. Kamsanıdan korduyor. Elitin kol bağıta. Sürtme hükümde kalla. Aksan 4-1'ge valla. 10 sette hükümde kalla. Bilin Nikolay da bıraksakta. Bıraksak kamsanını gördük ka. Oh, da bırakıp tabullu vata. Onun kapsığı Aksana altta 1'ge valla. Ayınday ondar baronsa medalihin Khabib Mektikhanov'u kıtta kisiyaga kehangi programmaga. Mına olattar xannak kıtanak kisi bolla. На ковре А победу держал Аяндай Ондар. Тума. Da Nikolay На ковре А Sotumdan sıcaktanan bakan köyülara ingetiger. до 86 синим. Okamga Michel Yakovlev dostunu korakan bit. Karsaçıklar ammatta yandan kalanlar dostunu koracaklar. Muratta bu kalanlar avlarlar bulata atar. Kakada dostu branya otar. Şokada. Павел Павлович Пенигин кыдымна тох Лев Павлович Коремарон. Taki ha finalga bartın koran barangat baragatla. Hasını köneme koratta. Барауту. Bugün ara koratta. Da ondan bilina Daniel Makamachevska kadak kudukada. Да, еще бада кочергалада. Она камбэк кудук кайда. Ola şu da comeback tata da. İndik balahan yatta tustalgıda bolaçı da. Абулача. Da ondan ki ha finalı kadar evet. Bilen tabi o tabi parlar altı 10 dilin kila. Da ondan Мен ловец Андрей Хайары кырызы. bir bacıla katın Andrei küske cevap da. Da hatırgıta korok pet. Tak kadatan. Amma tustuga kosuyu da otarbat. Baykunap onna Kilakap etçim. Da otar Bilin Lev Pavlov kisinin korok paki ha. Onu kata hajar. Otal ton birge otar me vallar da. Onu me kata hagat. Haka baka hata astağına hara kahtu diyor hatta. Ага, конечно. Da birinci bitiger Tündül Burnoshop Valentin Burnoshop bir getire barata Valentin bu oy sağlanıta danne Vostokka ühüs baronsa medal kayna bolbuta onutta neder olta neme agayak tılı lakbatna hatanar Tündül daraba ammattan kala kora janda kapsıhlara. Ага. Ondan kim kapsıhıtın orduk höbülü koddum bahseder dange programma. Лев Павлов тун Карараджан тустудун. Finalı kata janda. Ota ben Ана мен ловец Андрей. kas kilaga tustağını ben. Бәм төрден аска, ада яным төрден алта. Söp askam maga 2 mesle bolunda da. Ага. Ondan kanlık tustuğu bilen korağını anda dürdüne. Герман Кантаев. German kontoyup tustuğu bilen korağını. To German kontoyup bilen ubayan Valentin Burnoshop treneri bol butaje. Ага. Onu to German Stepanovic korsan kapsettin de be. Капсетен, ага. Onu tohtiri de anda du şampiyona. Hatta yakame hübe ma ver bita oladı. Üçüydü cırktan yen. Улахан тустук балаган әнә биде. Ne dedi da? Onu to tustağlar kanlık biliyor mu bilen orağını. Атаха кирәһенә. Onna Крес. Barterga kire hiç ödden orağında. Da onna hama olakan bağahnan tustuğa. İşte. Дети Азии бастарам баста. Bastadan duran söz sorup geçi yazı olkan nitten
олимпийский чемпион. Ай, красавчик. Да, жүгірді олаттар бұд. Ендіке әрәлер бұд бұғырды көттен көбісті баққа интервью берәлер. Онан олаттар бұдығар. Әрәне қайын, күйті қайын, олақан көбердерге бейгіне сөйердіқтірі. Да, бей тұсту бұйығар кәләммет. Хаятырдықтар разминашына зонаны қаянды көрдіріқ тәқпет, етінерек тәқпет. Маннаттар 6-11 киліға кесектә олаттар бұл бары кәләнлер. Әттәрін қандарын ұғынларын тәнттіріта қорта жаллар, оны кәтән көріқ қайын. Оторга менен тоолаттар көберге тақсаталықтыра бир-бир. Тостуларын әмек өддір өкпөт. Петр Кеснапонтап. Көйен тақсан баран кәлән. 2 кеші тиер бәлемден әджар. Айтал Громов. Бұл көк формалақ аста бейінне бітінен. Олынна Юлиан Григорьев. Сұнтар тостуғыз болатын етілі әтшіті бар. Манны күрдік болар. Разменашная зона. Олаттар. Күшке настройкаланан, қомыллан, қапсығыға, көберге, тақсанда, көрі қотуын кесилерін көрек бет. Юлиан Григорьев, оторукаменен көберге тақсан кесиға. Яманны құддық, Бурятия, Тыва, Сақайра, Дагестан, Лоғыстыра көберге кері. Терета қорыта. Настройкалына жалларын көребет. Айтал Громов көхіл мұнлық Сақайра, көк мұнлықтан Лев Параломов Ставропольский край. 0-4 ақсанынан Лев Параломов қапсығыны бағаян ехер. Қапсығы бастықы түйімеға төміктенері 5 секунда қалла. Ақсан 0-4-ке Лев Параломов Ставропольский крайттан тұстар бағыз қапсығыны бағайы тұтан ехер. Айтал Громов Роман Дмитрий Берихигер Боронса медаль қылбытал 11 киліға. Онылттан 200 түйімек бітегер әріне бет. Бастықы түйімек түміктенне Ақсан 0-4 көк мұнттан тұстар Ставрополь бұғығы Лев Параломов қапсығыны бағайын ер. Айтал Громовқа Николай Захаров, онына кене тұс тренера Альберт Макаров сөбі амақтыр ердерлер. В красном трико Айтал Громов, Республика Саха-Якутия. Синим Лев Параломов. Бағарылақ 200 түйімек. Ақсан 0-4. Кеде ол бұл білейм манна өлелән. Бәті қамсаныларын көрді өқтәқ. Лев Параломов Айталы лейтін бай әджар. Оны көбер тағын жәкке ұғар. Омсадардар. Үнеттен ұтары болу қанада бәлем болан. Айталыны бартын өйдір. Аға отты ұджар бағас. О, қайда. 2 балы өші хүрінер Лев Параломов. Ақсамыт 0-6 болла. Балағынна бұт ұсты күрді. Тайтаманна қомылдан. Бәді қамсаныларын көрді өқтәқ. 2 минуты сүрбә күнді бар. Құрлағатшы бұдда. Елебетін күшкі байыр. Жалақ Параломов елейтін байытын чувствуйдан елей байы мағыджар. Әмек әбер тағы ғырған әрәр. Өссі бейді тағарды. Ақсан 0-7 болла. Мүніті сүрбә әтті күнді қалла. На ковре весовой категории до 79 килограммов в 1/8 финала. О, көшсөкке балым. Ақсан 0-9. Елебетін бұл жатты бұд. В синем 2 бар. Хубаев. 0-11 ақсанынан Ставропольский крайттан Лев Параломов көйіне дейін салғы 16 күшті бұға сөйер кейді. Республики Северная Осетия, Алания. На ковре А победу одержал Лев Параломов, Ставропольский край.
На ковер С приглашаются Магомед Эми Исаков, Московская область, Арсен Кононов, Алтон Кирилл Биркилера. Шанявский, Краснодарский Кирсе край. таққанарар. Кені тұрылачыта Адыгея Республикадыттан Али Сабылиров. Арсен Кононов каверге тағыста маңнайгынан кылмынлықтан Сақайрын сүймерденме командатын еннекеге тұттар бұғығы. Арсен Кононов онна Али Сабылиров кесилері. Сақайры Адыгея. Оу, қада Али Сабылиров тұтатын әкке балы ғұрына құста. Оғық тұргенлік кейден әкке балы ғұрына онна бейхаттан үләлер. Мелок күстақ, насторойдақ тақыбыда көшсір. Отырыла На әтшівіт. ковер С Али Сабылиров. приглашаются Магомед Эми Исаков, Соғытчық, әкке балы ғұрына. Өссі түгіл перевоттур, онына кәнне тағыста. Оқ! Әкке балы ғұрына. Ақсан 0-4 болды. Төрден 5 минут егер ақсамыт 0-4 болы құста. Арсен Кононов, Али Сабылиров кесилері. На ковре победу одержал Гази Магомед Гаджиев, Дагестан. На ковер С повторно приглашается Магомед Эми Исаков, Московская область. О, өссі На бидді ковер бойы оттады. приглашается Адыгея бұғы. Самир Севен, Тыва, Дени Эйдаев, Санкт-Петербург. Еу бұттылағаттан тұтаджар. İki bal бар. Дәрі Арсен Кононов 2 балы ғұрынақ сан 2 төкке болла. Бастығы түймәк түміктенері минуты 33 секунда қалла. Ақсамыд 2 төк. Арсен Кононов Али Сабылиров кесилерігер. Али Сабылиров ұттачы ұғынын туғанан переводтарын ұртылыр. Онына сөпті бәхінлер еққа нада түгені. Қапсығыбыт бастықы түйімаға түміктенері минуты 3 секунда қалла. О, көні дәрі Арсен үші баты қамсатта переводтан көрді. Төттен қапсығы бары тұрар. Қапсығы бастығы түйімақ түміктенері 37 хүкімді қалды. Ақсан 2 төкке. Али Сабылиров атақтыр. Не ол бұт ұтары қамсанан көрді. Оларын 2 балы ғұрынна Али Сабылиров ақсан 2 алтаға болды. Әргетті 2 ағысқа болды. Дәлита таға ұғын ола бет Али Сабылиров Адыгея бұға. Екі ағыс ақсан. Басты түймәк түміктенер олақ ағаяқы күнді қалды. Өткес түймәққа балағынjana бәбіт тұс бұтығыр. Оңыр оқ тұсты ақпыт. Қапсы өткес түймәға. Арсен Кононов, Али Сабылиров кесилері. 2 ағысқа ақсан. İki minuta sürbe 5 sekunda kaldı aksan 2 ağısqa. Arsen Kononov, Ali Sabilirov kesileri ara. Saka sira onna Adыгея. Ali Sabilirov sittağına qottağına. Быһытынан таһаатынан Зауырбек Сидакапка майгыннах богос
Oh, dara, iki bağlı hurunlu bud. Aksan töt ağız bolla. Utarlaçı çığa kapsanların tübehenlerin. На таблице весовой категории до 75 килограммов подготовив свой финал поединок ведут в красном трико Магомед Эмиль Исаков, Московская область. В синем трико Кирилл. Aksan töt ağızka, baltıra möyde kalla. Kisi bir sıtır kayar. Aksan'a atırıp bud. Çut kıçada töt ağızka bolla. Aksan adaktan korur. Ok dara, loşoyda kapsanlar sen. Elivde kostan iki babıtı hurun okka. Dennikler bitir toğu. Turor bu da bolla. Üleli jerkeyini turor da. Aksan töt ağız, tötten ağız söküldü kalla. Oh, kada. Töp bal kökka verir. 12 tökke bollaksan. Bir bala önlüğe. Aksamıt. Uğuk usta. Aksamıt. Haydi yuta, uhata. Töp 12'ye bolla. Çeleş bırakar. Bilgen. Sürün sucuya. Atılahını koran baran. Baharını olanlar bihika hitinler ihtara. Ya, sürün sucuya kapsığını, katılahının koran baran. Два балла красному, два балла синему где-то. Ondan aksamıt altta oğuna 35 sekunda kalla. Ok, kaçırgalan korabıt tohtoğuk. De, mana bilaskay. Bana makaskay ko bok butuhat. Netçe şöyle kamsanan baran. Tiyakar tiyakar katar dıkka. 19 sekunda kalla. Hop, jarak. Humbolan kiyimi baran snap. Belki tabdasi. Aksan. Altta 12'ye onunla raskayı netiste Ali Sabelira padı yeya. Datakada bar. Ne? Eriye tutan bu pollar. Bolon söpete onların ton kapsıyı barıtın kordarda. Utarlaçı bu tadı ye baga Ali Sabelira bahaya tutta. На ковре А победу одержал Али. Николаев, Республика Саха. Bayar Badi onlar Roman Nikolaev 19 kiloga tustada gastılar. Roma bastığı kvalifikasyonunu tustuğa miyatı ve bağın kıtta kişi biter. Laktık kaybıta bilgin 2 ergir. Manna kayar tügen biter ağız küsta bağısı ergirek takpet. Bayar Badi kılmınlıktı ve onnak yok munluktan Roman Nikolaev Sakahede. Hatta 19 kiloga final ağız kımı bire hağalanna kılmınlıktan Bayar Badi yok munluktan Roman Nikolaev Sakahede. Roman totatına ıgan hağalata kapsayını bir minut asta kapsayı hağalanıgattan Aksan 0-0. Arbitr hocuya Roman Nikolaev'ı herette. Minuta 4 sekunda kalla bastığı toymakta müktenara.
30 sekundala sarati verdiler Raman'a. Sekundala harati bitara. Ağız sekunda kaldı. Ok, roba taktır. Aksan 0-1-0 bolla. Bayar badı. Tavabağa Nikita Kasta kapsayıga. Üsküden kesime Hamilton ne burada? Bu intel. Atakkastandı bıt. Oh, dere. 2 balı hurunda. Bayar badı. Aksan 3-0 go bolla. Ağa sanar sekunda kaldı. Bastığı tüymek bitti müktenere. На ковре С весовой категории до 79 килограммов в 1/8 финала поединок ведут в красном трико Бояр Сайхан. Павел Капитонов, Василий Неустроев, Тахсан Роман Николаев, Кашура Материадаллар. Челлендж КВРБ. Действие без оценки. Ekkes baharlaq tühme xağalanna haqsamıt 3-0. Tababağa Bayar badı. Indiki her qapsıhıga. Raman Noloşo dölitin bayda onna halqıga taqar köhər. Köhülga. Arbitr sarati berdi. Aksan 3-0. 2 minuta 9 sekunda kaldı. Yaralı Suban yana bolla. 1 balı verdiler. Aşağı. Aksan 4-0 bolla. 2 minuta 3 sekunda kaldı. Bireme var. Araman qaydaq barır lölen balların lotalığın söp. Ataqtadı bud. Ataqqa girer. Araman Oloşo'da ataqqa girdi. Tababağa komiskener. Dere oran tahardı var. Telegattan tuttu. Minuta 30 sekunda kaldı. Dere liti kostu hatir Raman. Yattan bıraksıya kaharındılar. Oğatlar partiyetten turan kelliler. Bihen 3 sekunda kaldı. Bayar badı. Onna Raman Nikolaev kişileri gel. 4-9 sekunda kaldı. Aksan 4-0. Oh, derek ki bağlı orun okudun hep olla. Turan kelliler. Değerli buruldu. Aksan 4-0. Değerliğin bıraksı. Era burur bolla bile mebutugan kalla. Şibah günde kalla. Челлендж КВРБ. Выход позиции партер. Действие без оценки. Челлендж Arbiter проигран Iran kavuşta. Талиб Bıraksıma Алсини. mena bolan ardağına. Oğa hizbeten ödaveti büt. Aksan 4-0. 15 sekunda kalla. Kabili viyahattan bıraksı. Beş sekunda kaldı. Da, onu kama yok el. 4-0 aksandan Bayar badı bahaya tuttu. Raman Nikolaev'i. Tostu taksıbata. Aksan 4-0. Кирилл Мордовской. Aksan 4-2'ye. 2 minuta kalan turar. Kırım bağı. Nakuşevi gıtta kisse haccar. Eduard Popov. Sakavola. Hatalahını koran baran sojuyalar. Aksanı bihi. Bol buttu hugar. Ettiler. Minuta 4'den 5 sekunda kaldı. 4-2'ye.
Dara, kırın bağı tühetelenler. Ne oldu da ağız kotuğa bar bakka töttörütün. Otarı turan kontrollarına da. Ola kuşuyduk kamsatta. Minuta 15 sekunda kaldı. Aksan tötükki. Eduard Popov. Gölmün tutuştar. Saka herin bağı. Bahaya tutan yer. Bilene baran yer. Bilen kırın bağı stangalığa. Ergen bereka. Evet, ola kuşuyduk ustut. Butayek minuta barda. Alton 1 kiloga 16'da. Gustavo. Oh, gol oluşuyor taktan bolla. Sözü 2 balı. Kırın bağı berer. Eduard Popov dere. Gitelenlere Aksan altta tökke. Nakıvatın lapıyanın oronuna Aksan kallağından da kırvanyatı beyan kalın hep. 33 sekunda kaldı. 2 bal. Ağız tökke bolla. Ağız tökke. Eduard Popov. 4 bal atırıp takı ener. Sübbe 9 sekunda kaldı. Beligen ağız bıraksıga kisiyaga. Kırın bağı. Belki konmakanlıktan bıraksarı gördür. Össe de gole dakika girer Eduard. 10 sekunda kaldı. Oo, kekki balı hırında. Aksan ağız alttağa bolla. Onun ağız alttak sanınan kayan savcı. Üyüser gilge tağısta Eduard Popov. Sakayda. Da, gol. Müteğer tula kirsen. Aksanı bəyətin toğular giden ağız tökke. Tabulu korduran turar. Bunda savcı Eduard tustudun üssü kör yoktur. İkkiş tüymek baharılaq. Marat Fadzayev Moskva. Köhülmunluk, onna köhmunluktan Sakahirit'ten Kirill Mordovskoy. Aksan 3-0. Marat Fadzayev enden jekke kemen. Kapsığı sağlanıqıttan ıgan ülelir. Ona da Kirill. Otarı turuğuna da Amerika bir tağır astı annem bağırtılır Marat Fadzayev. Rivay. Yoklar. Tohtoq. Minuta 1-7 hükümde kaldı. Aksan 3-0. Marat. Oh, Kirill ataktır. Kirill oluşuyordu atakka giddi. Siteri tireddi vete. Töttörtün Marat Fadzayev ataktır. Kodda. Kirill kodda. İkistan tohtoruyan ataktan Marat Fadzayev. Bir balı hırın aksan 4-0. Minuta 4-3 sekunda kaldı. Kirill olsa da gol atakka düştü. Allah. Atağın Allah. Salgı kaydak. Opa. 2 balı hırını bud. Aksan 4-2'ye bolla. Minuta 6 hükümde var. Lop kurduk 1 minuta kaldı. Aksan 4-2'ye. На ковре А победу одержал Арсен Даршув, Республика. Da Kirill. Hülelikka. Müteğik minuta barda. Aksan 4-2. На ковера приглашаются Юлиан Григорьев, Республика Саха-Якутия, Денис Есенбеков, Оренбургская область. А вот бой 16 финала в весе 4 hükümde kaldı. Kirill köver tahardım gen. Siteren orbota kamsanıtın. 30 sekunda kaldı. 30 sekunda. Müteğik sürbe hükümde barda. Aksan 4-2'ye. Челлендж ковер С. Üstü de gol ataktan korur Kirill. Челлендж проигран. 1 балл красному. Bir bal verilinde 4-2.
Tötüske valla Aksan 2 qarşı günde qalan turar. Toqta hoq dediler. Aksan 4-2'ye. Onda da 4-2 Aksan'dan Marat Fadzayev salgı final ağız kımı biri gert tağısta. Sette 10 kiloga üsse bir sağa sirin tustuğu skolatın ediller çıta üye biletten tarıttaq. Çorap çıtağı tustuğu skolatı katına Vladimir Bayanovskay tağısta. Gökmunluktan Andrei Batygin, Kaliningrad. Vladimir Bayanovskay Дорогой спортивный орагайга Роман Дмитриев хаддык атыгар ытыллыбыт народтар иккардыларынағы турнир 7-14 килага кыйылага. Онда жабы билеген Россия түйілгетігер бастықы әргерігер тұста тағыста. Қапсығы сағаланына Владимир Баяновскай Sevistog'da tangaloq kuskagan hag'lata. Bir bar Vladimir Bayanovskiyga. Qapsiz sağlamıta 33 sekunda qaldı. Володяттан лох күстах настройда атаққыбыта көштер. Тегіне чөлелер. На ковре А победу одержал Юлиан Григорьев, Республика Саха-Якутия. На ковре С весовой категории до 7 О, Владимир Каннер тақсаны биікке балы орнына Ақсан. Өссер гитен Ақсаны 5-0 орда. Нүтегерді Владимир Олог шөді 5-0 орда Ақсаны. Николай Николаев, Иркутская область. Сади Ибрагимов, Красноярский край. На ковер С приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов в 1/8 финала. Синан Пашаев, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Рустам Исаев, Красноярский край. Минута 4 минута 35 секунда қалды. Ақсан 5-0. Владимир Раллақтық бағайы тұтан ер. Үсі переводтан кәннер тағыста. 2 балы орынды бұд. Ақсан 7-0 болла. Салғыны қаттаты бұд. Оқтен болла. 2 бал. 9-0 болла. Үсі биддер кеттақ бұдна. Раз техническай көйі болла. 11-0 Ақсаннан. Көйін етен салғы 16-тақ күшті бағысы еркетті. Владимир Баяновский Сақахира. Владимир Баяновский бастықат керендер әлләқтік 11-0 Ақсаннан Калининград бағын бағайы тұтта. Братья Андрей и Евгений Ароновы. Бірейін тақсалар. Bir қапсығынан Евгений Аронов көріқтәйге бастықы қапсығытын тұста тақсыға. Жавланбек Пулотов, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра. Его соперник Магомед Эми Эльтемиров. Евгений Аронов. На ковре С победу одержал Еремей Сергей. Егор Бельский категорияға. Егор Бельский Роман Дмитриев финалиха. На ковер С приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов. 12 килоға ағыз күштақ бағысы еркері қапсығы тағаланына. Евгений Аронов кығылмынлық Сақахира. Онна көкмынлықтан Егор Бельский, Воронеж. Егор Бельский Роман Дмитриев бір еркелен финалға тақсан тұсты бұта. Онанықтан биремия Россия тарбаққа баттанар күштақ тұстуға. 1 минута ағыста, тоқта қамсаны хоқ, Ақсан 0-0. На ковер приглашаются Рамазан Шамилов, Республика Дагестан, Сайдаш Кулак, Санкт-Петербург. Борьба в 1/16 финала весовой категории до 61 Воронеж бағығығар Егор Бельскийға 30 секундалақ сәрәти берділер. Бастығы түйімәқ біттіміктінері минута 4-5 секунда бар.
Yegor Beşke qadaktır. Onda 4 balı verdiler. Ustuk balanya kidda ya Andre Arona brata Yevgeniy Aronov. Dada. Şökki balorun aksan 0-6 valla. Onda Yegor Beşke Allah kutalla balanya tutahatar. Tuşe verdiler ona 0-6 aksandan kaynayan. Раз кайнетисте Yegor Beşke Воронеж. Чистую победу на туше одержал Егор Минский, Воронежская область. 6-11 kiloga 16 güçte bağışayın kesser. 16 güçte bağışayın kirerge. Bırapalarga kesse dağıstılar Andrey Medvedev. Köğmünlük Sakayra. Köğmünlükten Ifrat Khunkerov, Dagestan. Самарская область. Ja, Koryoqayin 6-11 kilo. Andrey Medvedev kemiye. Ulahan Erel bar. Bu qapsıga hayatarda kıyılaq taqsa jenerini qayin. Qapsıga sağlamıda 35 sekunda asta. Andrey Medvedev, Ifrat Khunkerov. Final 16 gümmet bile. Khunkerov adaktır. 2 balı horunda. Khunkerov 2 balı horunda. Haqsan 0-2 bolla. Minute 30 sekunda kaldı. Bastığı kapsı. На КГБ приглашается боксер категории до 70 килограммов. Магомед Байгукаев, Чеченская республика. Otuz sekunda kaldı. Bastığı tüymek bitti müktenere. Hafsan 0-2. Andrey Medvedev, Ifrat Khunkerov kişilerine. Arası Sakahira, Vonna Dagestan. Onda kantan ikkili to'qib. Loshudi patseshkalan qurdi Andrey. Saqali taban qurdi Andrey. Tamanna Aksamirqa ikkistuymaq bar. Gavril Ignatiev, Alexey Nekrasov sevgan materiallar Andreyga. До 61 килограммов. Андрей Медведев, Республика Саха-Якутия. İmran Mut. İkkistuymaq barılaq ağalanna. Aksan 0-2'ge. Andrey qonnaqanta küskölelänir. Sovetnan andan turar tonnikka. Oporga harati berillik höbete. Onotta terbiyeti. Dara paseshkalan korar Andrey Sotogul. Khunkerov qatalına harati berilinde Dagestan bagaygar. Sotogul qonnaqantan Allah Andrey. Dara Ifrat Khunkerovga 30 sekunda harati berdiler. To'xtabaqqa uylelani heqqayin. İki minuta kaldı. Saratilaq bir emete bitara 10 sekunda kaldı. Dagestan bagaygar. Andrey bir yol nazar. Andrey inni kadındaki kardeş. Ben yürüme. Yürümeden. Ben yürümenle. Aksamı 1-2'ge bolla. Minuta 4'den 5 sekunda kaldı. Olaqtan kirsi. 2-1'ge bolla. Minuta 39 sekunda kaldı. Andrey'de. Gen bir rakka. Khunkerov olaq küske. Köverta harda. Bir balı verdiler. Bir üske. Bir üske bolla. Minuta sürbe günde kaldı. Bir üske. Aksan.
На ковре борьбу ведут Магомед Байтукаев, Чеченская республика, и Ростислав Королев. Minüte 5 sekunda kaldı. Aksan bir üske. Финал. Весовой категории до 70 килограммов. Aksan mıdıgar atırıp 2 bal. Bir üske kaytaran evet. Ya konna kandan elite kolbata. Упор! Эй, арбитр, упор! Упор! Голова, упор! 35 sekunda kaldı. Aksan bir üske. Категория до 92 килограммов. Yandırı kolbalon adamına. Dereme bıtıkan yer. Mütaya 30 sekunda yukarıda. Симон Мани Чичаев. Москва. Yara dağıtan karar toktok. On 5 sekunda kaldı. 10 sekunda kaldı. Ya mantap bıraksan karıka. Ben girdik. Yok Allah karatibede. Allah karatibede. 2 balı sebep ettiler. Aksan 1-5'ke. Yetergiyiga. Emiske baran kabıda ollar Andrei Oloğu çöydük kıyıqtağıda. Olgunan baran barbata. Aksan 1-5. İfrat Kunkerap salgı 16'da. Küstağ bağı şeyger kirdi. Derek kıhıl munnuktan Viktor Yakovlev Sakahira. Kök munnuktan Aytamir Shigalukov. Moskva. Ağız küstağ bağı şeyger kirer. Bu kapsığı kaybı bağı. Aytamir Shigalukov Moskva bağı. Erel biten Artyom Slipsova. Bahaya topluda bastıkar kirge. Babasat Ondan Bakаренев, Виктор Яковлев. Асланбек Отдах Кисарей. Московская область. Борьба в 1/8 Asbirdi финала Sakayren весовой Tostonu категории Taptaçıda. до 70 килограммов. Ketehen Erenen olarak boluqta. Челлендж Виктор Яковлев КВМЦ. Bäte Ejigen. 2 балла синему, 2 балла Bege синему. bastıqı. Челлендж Olimpiska проигрывает бал çempionluq синему. Roman Mikhailovich Dmitriev 1 doydulağa. Bastıqı tühmək bit. Bət turgenlik tətimnəqtik Ağustos. Bey ol bu tuvartalından səratini verdiler. Атаққастанна Shigalugov, Viktor Kamishkaner. Ova! Barata 2 bal. 2-1'ge bolla Aksan. Otuz sekunda kaldı. Bastığı tüymek bitti müktenlere. Stoyka bolla Aksan 2-1'ge. Viktor Olağı şöyle kamsanna. Dört balı gördür Viktor. 25 sekunda kaldı. Aksan 2-1'ge. Viktor Yakovlev inniki tağısta. Kapsığıga. Össü de goleriye vuruyor tutan. Eller takka istiyor. Одержал Абдулмалик Кавбулатов, Чеченская республика. Bastığı tüymek bitti müktenlere. 6 sekunda kaldı. Красноярский край. Мустафа Гаджи Малачдибиров, Республика Дагестан. В 1/8 финала весовая категория. Bastığı tüymek bitti müktenlere. Aksan 2-1. Viktor Yakovlev kapsığıga inniki her. Республика вот sürüm treneri Vasiliy Prokopyevich Nestroyev, onunla Viktor Tuz treneri Gavril Sergeyevich Ignatiev takkan sübema terediler. До 61 килограмма. Sübema verirler. Onlarına tığın kellerler. Республика Саха-Якутия, Айдамир Шигалогов, Москва. Baharılaq 2 tühmək. Baharılaq 2 tühmək. Aksamıt 2-1'ge. Viktor Yakovlev Aydamir Shigalugov kisilerger. Sakahira onunla Moskva. Da. Dağın telegrafı telegrafı bakabet. Ajo. Marta kontrollokka.
Tebek kabir tahgar taharan bagartalır. Виктор Сюстовга татанга таккастанан корда. 2 minuta sürbe 5 sekunda kaldı. Aksanlıları yok 2-1'ge. Yaşıgılıgap atakka küske tühetelerin mağın bastıgar gigge korböppöt. На ковренце чистую техническую Что-то были победу так-то одержал Мустафа Гаджи Малачтибиров, Республика Дагестан. 2 minuta kaldı. Aksamıt 2-1'ge. На ковер в центре приглашаются Абдурашид Bu kapsayıga kaybı bağız. Григорий Final bir gımmet 4'lüger taksıga. Ola beter ağız küste bağız iyiger kiriye. Minuta 4'den 3 sekunda kaldı. Aksanlıları yok. Elitin bayar bitter. Malalık atakanları yan tutar. Daraba bütün vakıdan hep 2 bal. Aksan 4-1'ge valla. Minuta sürbe 5 sekunda kaldı. Aksan 4-1'ge. Esana kattık. Malahınlı veskada. Aksamıkka. Taksıkın ada. Bakırbanya barıdır abit. Oda. O vakit Allah balahınlığa girdi be. Oda. Allah kıyılak kıytarı valla. Göt üskak sağına kıyın Hemmet. Tuşu baran kaldı bıt. Allah kıyın Hemmet. Kıl tügenge. Otarlahatçı bıt. Ras kıyın etiyen salgı taksar. Köhül munnuktan Eduard Popov, kök munnuktan Eldar Ahmadudinov. Saka hire onna Dagestan 61 kiloga ağız küstah boğazka kirerihin kisi. Eduard Popov, köhül munnuk, kök munnuktan Eldar Ahmadudinov. Eduard Popov, Eldar Ahmadudinov kişilere sağlanna. Kaybet bağız 6-11 kiloga ağız küstah bağız için kirega. Ağız küstahı yer kirega, onda salgı polufinalga taksar için. Ahmadudinov atakka kirdi. Eduard komiskanna. Bir bal. Ahmadudinov Eldarga bir balı verdiler. Aksan 0-1. На ковре С победу одержал Шамиль Кадилов, Дагестан. На ковер С приглашаются Ибрагим Хубаев, Республика Северная Осетия, Алания, Кирилл Шанявский. 1 minuta hasta Aksan 0-1. Ahmadudinov kabir tahagar taharam bir balı hurmuta şu da böyle taktikiler. Dagestan bağı. İki balı hurunna Aksamıt 0-3 bolla. Salgına kakkol elir. Nol üstü Aksan. Bastığı tüymek tümüktenere minuta 4-3 sekunda kalan turar. Kapsayıbıt bastığı tüymek tümüktenere baltıra minuta kaldı. Aksanmıt 0-3. Eduard mandı balahınyaga bätin tustutugar killeri ennada. Eldar Ahmadudinov atakka kirer. Toqta hoq.
Tarlahatçıvıttan. Ruhunan. Tuhunundan tuhanan. Bu tatakka kiriten kontrollur. 1 minut akalla. Bastığı tüymek tümüktenere. Aksan nol üst. Yok minuttan tostar Eldar Ahmaduddin pössö togole takka kiddek. Ketağın baba kuhan 2 bağlı hurunna. Pössö 2 bağlı hurunna. Aksan 7 nol. Nol hette. Pössö 2 bağlı verdiler. 0-9 bolla. Sökki bağlı verenler aksan 0-11'ge. Ras texnicheskoy köyüne diyen Eldar Ahmaduddinov, Eduard Popovu bahaya tutan Ağız Güsta bağısı yerkidde. На ковре А победу одержал Эльдар Ахмадудинов, Дагестан, автономный округ, Югра. Kılmonuktan Yulian Grigoriev 6-11 kiloga Ağız Güsta bağısı yenkirerge. Kirsa Dağısta kendini otarı Krasnoyarskay'tan Yulian Grigoriev onna İbrahimov kesilere. Yulian Grigoriev sakahire onna Krasnoyarskay bağı Kökmonuktan Erelli valla. Oo, elitin kolbata. Krasnoyarskay bağı elitin kolbata. Anna tastoykana berekka bu. Onu kuttular o attar. Aksan 0-0. 39 sekunda asta. Yulian Grigoriev Atakka girer Yulian. Torankalar. Onna 2 bağlı. Onna 2 bağlı hurunlu var. Kalkı parterga küskaleleka. Kireske kolba kurduk valla. Aydınan bağı oturalahatçılı kolbatlar bada. Краснодарский край. Minuta 4 sekunda kalla bastığı tühmek tümüktenere Yulian Grigoriev 2-0 aksanından bahaya tutan yer. Elitin bayar salgı ölelani hekka. Kamsan hekka össö da gol. Erelli bolar. Össö kebal. Ola koçu kamsan hekka. Tatta Yulian. Aksamı 4-0 bolla. Kireske kolbatı vut. İlibide kolbatı vut Kireske. Oo, bet karatibede. Aksan 4-0. Bastığı tüymek tümüktenere minuta 9 sekunda kalla. Elitin bayar össö tögül. Yulian adakka koştu. Össö bağlı hurunlar bet kıra kalla. Elitin tengalan anyakka 2 bağ. 6-0. Össö bağ. Ağız 0. Össö bağ. Aksan 1-0. Yulian Grigoriev arallah kıyın hediyen salgı. Ağız Güsta bağısı yerkiren Tustoğa. На ковер приглашаются. 10-0 aksandan На ковре А победу Yulian Grigoriev одержал kıyın Юлиан etista. Григорьев. 7-10 kiloga Марат Ağız Фадзаев, Güsta bağısı Московская область, kireri. Владимир Patsaya Баяновский, dağısılar. Köymonluktan Республика Marat Саха-Якутия. Fadzayev Moskva. Kökmonluktan Vladimir Bayanovskay Sakahira. Marat Fadzayev otton 2 togollak olimpiskay çempion Arsen Fadzayev Plemenniga bolar. Moskva'dan tostar. Bastıkar girge Kirill Mordovskoy bahaya topudan ta Vladimir Bayanovskay bastıkar giriger 10-0 aksandan arallak kıyın etespide. Bilgen Ağız Güsta bihin kirige Katanak kapsı hıbıt sağalanna.
Kılmanlıktan tostlar Marat Fazayev'i hereteller. Kılmanlıktan tostlar Marat Fazayev'ga 30 sekundelik sereti verdiler. Bastığı tüymek tümüktenlere baltıra minütü var. На ковре в 1/4 финала весовой категории до 79 килограммов победу одержал Ибрагим Хубаев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер С приглашаются Ибрагим Кадиев, Республика Дагестан, Мариус Vladimir Ленко, Oloğu çözde Москва. kamsatan bir bağlı horunna. Aksan bilgin 5 sekundenen nalık kige boluğa. O yeter Marat Fadzayev heretiyle 30 sekundede tümükten aksan nalık ki. Bastığı tüymek tümükten bir 10 sekunda kaldı. Vladimir toxtalı hoq. Tüskü kontrollan ülelir. Kana Marat Fadzayev ataktan 2 bağlı horunna aksan 2-2'ye bolla. Marat Fadzayev pendeki tağısta. Şirbe 9 sekunda kalan turar. Buraya urar. Marat Fadzayev'dan. Bastıkır git kördür bütünden. Arı halaya bu hıtı yarıda. Tabuğa reşeyi. Alam bileyin tığınılığa. Burası takkarıgar. Vladimir Bayanovskay, Roman Dmitriyev birihiger 7-14 kilo oğluğar elaktık bastabıda. Da kapsayı bot salganar, aksan 2-2'ge. На ковре А Marat Fadzayev, Vladimir Bayanovskay kişilere salganar. 25 sekunda kalla basıgı tüymek tümüktenere aksanma 2-2'ge. Республика Дагестан. Борьба в 1/8 Ачествованан, финала весовой iki ballar, категории до korsanı olmuş Marat Fadzayev 61 bindiki. килограммов. Yer kapsayıga. Tümüktenne. Oh, Vladimir ataktır. Olgunan ban biremeti bete. Biremeti bete, aksan 2-2'ge. Buharılaq 2 tühmek, aksan 2-2'ge. Marat Fadzayev kılmınlık, Moskovskaya oblast, onna Yoqmunluktan Sakaheritten Vladimir Bayanovskay. Ola! Allah sözdük kamsanan 2 bağlı orunna Vladimir. Aksan 2-2'ge. Oturlağı çıvıdın idin budcanı. Ödavıt, algı, partir gölelibet. Aksan 2-2'ge. 2 minuta 34 sekunda kalan turar. Vladimir tostunu gördür, bədin kamsanıların. Ondan tanık kabut, atakka kiren gördü. Toxta hoq. Minuta 35 sekunda kalla. Minuta 15 sekunda kalla. Vladimir Gajar aşağıda gol 2 bağlı orman. Aksan 2 altağa valla. Allah şöyle perivottan 2 bağlı ormanı bot. Minuta 4 sekunda kalan turar. Aksan 2 altağa. Dati Marat Fadzayev tığınılan arahanıdan hınyanar. Tabata metos pataktika. Minuta 4 sekunda kalan turar. Vladimir aşağıda golündeki kemen kirer. Ondan tanılan kontrollü öder 5 sekunda kalla. 2 altağı aksanından Yoqmunluktan tostar Sakayren bağa Vladimir Bayanovskay bahaya tutan yer. Aşağıda gol ondan tanılar. На ковре А победу одержал Амаль Джандубаев, Карачаево-Черкесская республика. Marat Fadzayev. Tuğdan orara На ho. ковер А приглашаются Vladimir kontrollada. Имран Кункеров, Имам Умаров,
представители команды Республики Дагестан. Won sekunda kaldı. Aksan 2-6'ga. Aksan 3-6'ga. Wonna 3-6 sandan köyüne hediyem Vladimir Bayanovskay ağız küste bakışıgar kiddi. Vladimir Bayanovskay 3-6 sandan köyüne hediyeste. Polfinalga taqsarın qıtana qapsı haqlanna Kılmonluktan Yulian Grigoryev Sakahira, Gökmonluktan Amak Jandubayev, Karachayeva Çerkezkay Respublika. Otarar göya haqlatılar qapsıların Yulian Grigoryev, Amak Jandubayev. Ol butugar tılından sarati berilinde 4-5 sekunda asta. Yani köyü herettiler. Amak Jandubayev'ı ataka kirevet. Ataka kirdivet. Yulian Norobahan taharda. Telakkutin tuttara devet. Kalau şöyle koran taharda. Erillekka banna. Realok kuskanya kodan erillen takıkka. Tohtohok. Menüte 10 sekunda kaldı. Bastığı töymek demektenere aksan 0-0. Gökmonluktan tuştar Amak Jandubayev'ga 30 sekundalık sarati berilinde. На ковре Б победу одержал Магомед Лобазанов, Дагестан. Töymek demektenere. На ковер Б приглашаются Владимир Баяновский, Республика Саха-Якутия, Магомед Эмиль Эльтемиров, Чеченская Республика. O kataktır. Zara. Adakka girdiler. 2 bal. Oysa bir bal bugün verdiler. Aksan Üsnal. Keres kallıvat. Sözüye hiran kavuştu. Ne digin attan. Aksiyonu tehadla ortalıkta hapata. Aksan Üsnal. Aksan Üsnal. Bastığı töymek tümüktenlere 30 sekunda kaldı. Aksan Üsnal. Olkamga Vladimir Bayanovskay Magomed Eltemirov'tun polfinalga taqsarın qıtana qapsıga ağılanna. Da 2 kaberinden saqa olattara qapsıgallar. На ковре С весовой категории до 92 килограммов в 1/4 финала победу одержал Мустафа Гаджи Малачдемиров, Республика Bastığı Дагестан. töymek tümüktenle Aksan Üsnal. Sınyalanğa taqsan Nikolay Danilov, onna Alexey Nekrasov, onlar ırttığın killerler, onna söbama verirler. Olkamga Vladimir Bayanovskay olağı şöyle ataktan turar. Bögeverge. Ataktan. Köşne bağıttan. На ковре 2 bal. 2 Юлия bal bal. Григорьев, Oo, 4 bal. Саха-Якутия, 4 bal orunda Vladimir Bayanovskay. Olağı şöyle kamsanıyla kotta. Чеченская Республика. Ковер Da 2 kaberinden hıla kesiler. 2 kaberinden Sakahirin tustuktara. Ondan 2 töymek bir sağlanına bir ikisi biter. Yulian Grigoryev. Amak Jandubayev'ı üst nolak sağından bahaya tutan yer.
Да, атакка кирен көрөбөт. Юлиан кемен кирер. Оп, эрлека. Вона эрлекенлер такка курду. Атаган алыбыт. Да, ikkiga berdilar. Buday kirsiler. Karaçular ikkiga berdilar. Stoyka, Cembolla 2 minut 4 sekunda kalan turar. Aksamut 3-0. Yulian to'xtada ho'g'ulalir. Minut 35 sekunda qalla. Utartayli baysi valla. Minut 5 sekunda qalla. Jara Yulian to'xtan qalmoqqa. Sakan sanan ko'rabet. To'xta. Atakka girer. Amak Yulian komiskanna. Еще качи! Вперед, назад, вот! Подними! Поднять надо наверх! 5 sekunda qalla. 5 sekunda qallar giyaqqa. To'xta ho'q. Aqsan O'smal 1 sekunda qalan turar. Yulian Grigoryev, Amak Jondubayev kisilleriga. Yulian manna kayertugani polfinalga taqsiya qaldi 11 kiloga. Dadana hıqahı. Kirannak kisi. Oo, patak tattı bud. Amak Jondubayev pataktır. Yulian komiskanini aldıran bay kiralı yedi bud. Aqsan O'sekkiga. Durokka, komiskaniyaqqa. Oo, Kireskali'de qo'bbada. Bagutullah balonini eskadarilla. Stoyka. Aqsan O'sekki Hurbekka hukunda qalan turar. Jara. Ola babi kisa duru kurdu bollu manna. O bu dara jammat. Da Yulian manna. Ağız komiskaniya barmaqqa turokka. 19 sekunda qalla. Turok gel. 15 sekunda qalla. Aqsan O'sekkiga. 10 sekunda qalla. Elitin kontrolloqqa. Berma. To'xta! O'sekki! Yulian Grigoryev polfinalga chiqdi. 6-11 kiloga. Bukaverga jaqada kisi bo'la turar. Bukaverga Aqsan 4-2 bo'ldi. Aqsan 4-2. Minuta 4 sekunda qolib turar. Vladimir Bayanovskiy, Murat Eltemirov kisilariga. Dara Sakayra onna chishna. Kisilariga. Aqsan 4-2ga Eltemirov to'yatilanlar. Bayanovskiy komiskanar. İki bal! Aqsan 6-2ga. Minuta 29 sekunda qoldi. Vladimir Bayanovskiy, Murat Eltemirov kisilari. Eltemirov ataqqa ketdi. Komiskaniyaqqa. 2 bal o'rinda Aqsan 6-4ga bo'ldi. Parterga kuskalalar Murat Eltemirov. Komiskaniyat. Stoyka. Minuta 12 sekunda qolgan turar. Aqsan 6-4ga. Össüdügüle taktır. Murat Eltemirov. Vladimir Komiskanar. Erilli bolla. Erille taksakka. Volodya. Dara. Dakar erilli bolla. 1 sekunda qolgan turar. Dara. Vladimir Komiskanar takka kurdu. Dördden 2 sekunda qoldi. Aqsan 6-4. 6-4 Stoyka bolla. 4'den 1 sekunda qolgan turar. Tulu yoqqa, Nendeki baraqqa. 6-4. 35 sekunda qoldi. Bunaqa ketdi. 2 bal. Batira, Aqsan 4'ga 30 sekunda qoldi.
Sürbek kökünde kaldı. Aksan ağız töp. Aksan ağız töp. Ağız kotuğa barmakka. Turokka. Kemen giriyakka. 17 kökünde kaldı. Ağız kotuğa barmakka. Nere ataktan kırar toktok. 10 sekünde kaldı. Bir bal. Aksan ağız 5. Ağız 5'ke. На ковре А борьбу ведут 5 sekünde kaldı Tuluyok'a. Ağız 5'ke Aksan. Абдурахман Ve 10 ağız 5 Aksan'dan köyün eden Vladimir Bayanovski sette 10 kilere. Kolu finalgın ağızda. Bettebat. Ağız 6 Aksan'dan köyün eden Polfinalga erelakты tağısta Vladimir Bayanovski. Roman Dimitriyev sette 14 kilere kayılağa. Bir küsten Murat Ertemirov'ten Çişnyabe koyun bahaya tuttu bu. килограмма в 1/4 финала. Ya, bu da hılak girsin valla. Vladimir молодец. Республика Саха-Якутия. 6-11 kiloga polufinal. Kılmonluktan Yulian Grigoryev Sakayra. Kökmonluktan Abdurrahman Rasulov Dagestan. 6-11 kiloga polufinaline kesi. Kılmonluktan Yulian Grigoryev, Kökmonluktan Abdurrahman Rasulov. Setkanlara tutan Dagestan bega finalga taksan alırır. Ondan bu ikkes polufinalga Yulian Grigoryev Sakayra, onna Dagestan bega Abdurrahman Rasulov. Hagalanna kesilere Katana kapsığı. Да, залия учумпо. Барабол гомта Акаверге. Юлиан Григорьев, Abdurrahman Rasulov. Ola ataka gitti bet. Ataka girebet. Turan kaleka. Maksama ka ba betorno Kanada. Maksama. Tut. Atakan kotarma. Atakan kotarma ka ikkibal. Ikkibal var. Halkı gireske konbokka. Gireske. Aksan 2-0 valla. Minüte asta. Kapsıya kalan egattan. Aksan 2-0. Dalak banna. Beyebet. Küske dalgıya turabet. Alakka beri herkese jarki kurduk. Вобудор küske gajakayen. Полуфинальный Аксан поединок 2-0. ведут в красном трикотаже. Абдурахман атактан көрөр. Бару көрүстүбүт. Юлиану 18 лет. Бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа. Представляет училище Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. Тренеры Данилов и Некрасов. Его соперник в синем трико Абдурахман Расулов. Представитель команды Дагестана. Абдурахману 19 лет. Мастер спорта. Бронзовый призер федерального округа. Стойка! Школу имени Стойка! Романова. Minüte 10 sekünde kalla bastıkı. Tüymek tümükten ara. Aksamı 2-0. Yulian Grigoryev bahaya tutan yer. Kapsıgan niki yer. Тренер Руслан Сахидуллин. Ok, ataka gördürür Abdurrahman Rasulov Iskra. Tostu klubun itilläçide Dagestan Mahmud Magomedov. İtilläçide Mahmud Magomedov 2 tön çaltahıllaqqa. Ikkes mesta bolajıda. Bu manlık tühülgəgə. Anan kini itilläçide Abdurrahman Rasulov Kökmonluk. Kölmonluktan Suntar Tostugas kolatın itilläçide Yulian Grigoryev. Sibba günde kalla bastıkı tüymek tümükten ara. Atakka tüyer Abdurrahman. Sette günde kalla bastıkı tüymek tümükten ara. Bağlı bir yemekka. Brene!
gol. 2-0 to'xtavoq. Bastıqı dönaq 2-0 aqsamdan tümüktenna. Nikolay Danilov, Алексей Некрасов, Волга Тынкеллер, Субема Береллер. За выход в финал ведут Юлиан Григорьев, Саха-Якутия, Абдурахман Расулов, Дагестан. Baharılaq 2 tövbaq. Yulian Grigoryev, Abdurahman Rasulov, Sakayra onna Dagestan. Tostugas kolatın itilläçilere. Kıtanak kesi finalga taqsarihin. Da Yulian. На ковер Дедер Одор Каядан Такаян надо. весовой категории. Атақтыр. Абдурахман атаққа келер. Әрілер тақсаққа. В 1-2 финала. 2 балы орнына. Ақсан 2-2-ге. Лабазанов, Дагестан. Владимир Баяновский, Республика Саха-Якутия. Ақсан 2-2-ге. 2 minüte sürbağı günde kaldı. Yulian Grigoryev, Abdurahman Rasulov kişilerge. İki minüte 15 sekunda kaldı. Baharılaq kapsı. Baharılaq dönak. Turankal yakka. Utarı bolokka. 2 minüte barda. 2 minüte kaldı. Aksan 2-2'ye. 2 balı. Mütayak kamsanlığının oran. Abdurahman Rasulov. Kapsıgan Niker. Minüte 4 sekunda kaldı. Aksan 2-2'ye. Да, конногонтан. Юлиан Корор. Юлиан. На ковер Б приглашаются Магомед Лабазанов. Адаққа дүйен Корор, Туроқа. Батаққа келділер. Минута 15 секунда қалды. Юлиан атағыттан тудан хыдар. 1 bal. Тоқтауық деділер. Minuta 9 sekunda kaldı. Aksan 2-2'ye. Yoqmanlıktan tuşlar Abdurahman Rasulov kapsıgan Niker. Büteyik minuta vardı. Aksan 2-2'ye. Toqtaları taqsalik. 5 sekunda kaldı. Demanla bir parakot. Bir köpkay parakot. Baharete. Toq parsan ağın küskün kolban Yulian. Hayatardağını bağlılıqqa, üleliqqa. Yulian adaqqa girer. Turankal. 1 bal. Bal. 1 bal var. Bal. Bırak. 1 bal. 30 sekunda kaldı. 30. Aksan 2-2'ye toqtaları yok. 1 bal budun bermediler. Össü bir de. Katılıqqa. Yulian kim? Oruqqa 10 sekunda kaldı. Aksan 2-2'ye. Yok. Bırak. 2-2 Aksan. Challenge bıraktı bak. Tabi limanla katılağını görüyorlar. Allah'tan kesim Allah. Hadirin sucuya koran bağırığa. Allah'tan kirsi Aksan 2-2'ye. 3
Üstögül Toktorian, Köber Tayga Taharda, Julian Jigina. Bal! 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 Olkamnya Vladimir Bayановский атақтыр. Бұқа бергенне бұтай кытанақ кесі болдырар. 0-1 ақсанынан Магомед Лабазановы байы тұрдан әвет. Бар деді. Бал. На ковре Б. Борьба в 1/2 финала весовой категории до 70 килограммов. Ковер Б. Лилерин берселлер, билин судьялар барықтара тоқ қайда қымсаған бол бұтын. Олкамня Магомед Лабазанов онна Владимир Баяновский кесилері 0-1 ақсанынан Владимир Баяновский байы тудан ер. Действие без оценки. Челлендж проигран 1 балл синему. Да, но өткен ақсанынан көйіне сетен Абдурахман Расулов 1 килоға финалға тағысты. Юлиан Григорьев бронза медалін кесеға. Үткес полуфиналға кәлібет 10 килоға Магомед Лабазанов, онна Владимир Баяновский кесилері. Дагестан онна Сақасыра. 30 секунділік сәрәти берділер Лабазановқа. Володя қоннаған танылан контроллы өджар. Полуфинальный поединок весовой категории до 70 килограммов. В красном трико Магомед Лабазанов. Адаққа жойын көрір Владимир. Үксамыққа, әргенде. Баянов. Республика Саха, Якутия. Ақсан 1-1-ге болла. Минут 30 секунда қалла. Минута сүртбә күнді қалла. Біреме бар. Владимир Қайаддақ бар балығындаға. Үлелән ұлын сат. Қоннаған талабыт. Ұлсатапдар ұнна кәлінде күйірәріні. Тоқтық. Минута 5 секунда қалла. Ақсан 1-1. Бүтәйік минута барда. Барылақ 2 төмәк. Ақсан 1-1. Дагестан бұғы Магомед Лабазанов. Бүтәйік балы бұндан көйен ер. Төрден секунда қалла. Ақсан 1-1. Öğretim bu cahada Vladimir. Yürüme 5 sekunda kalla. Devlel yakka kombon okka. Yüzkagar. Igar. 10 sekunda. Ağız sekunda kaldı, ağız sekunda. Devil olacak or. Or. Evet, kıylak kaytarır vallahi. San 1-1'ge. San 1-1. Tanya заднее спортивное поведение Гуланка Ахтарынсып. Ağız kotu var. Неспортивное поведение! Неспортивное поведение! Şimdi kubiyi de bir oktaqtar bilin. Sürün tüzüye bağırığa.
Da. İki balı finallar bu doluktan aksan naktırıktanlılar. Hatta onkiyle biter bir aksan. Da, çok orduk. Tara, birinci bitiyor. Bir ederken bağışkara hanatı üllüsten bağırır. Onu taatın holun tuğunan onundan. Ederken bağışpöt indiki balandam tuğunan neydi. Taatın kim diyeni? Mikhail Karatayev Ivanoviç. Hatta hançağını Kebeyi. kebeğigen. Aha. Atak manna korakkalar onda. Aha. Ben tustukun. Aha. Ne kadar tustular bolluları. Üçey. Güçte in tusuva oltara. Ata bilina ayeti iki balı final bolan bitti diye. Aha. Yulian Grigoryev onunla Vladimir Bayanovska kişiler onu kayda kanaladım ben. O da kahadadı. Az bir genç evim. Ben kas kila tustağını. 39 kilo. Doları sağın kahay. Doları sağ 12. Ola da kas kılaskını. 6 klas. Altıska verilen diye. Aha. Ota manna ulağın kabirka dakikın bağırdın da korak tehini koran olurum. Aha. Aha. Otan andı türdünen hame hevlen korar tustuğun kimi. Kim? Viktor Lebedev. Viktor Lebedev tustara hevlinde. Aha. Viktor Lebedev bu kurduk çempiyonakka iki tığın çaltağa köye hacıvda. İki tığın çaltağa kas hasta diyinen. 2. çaltalığa kadar. Aha. 12 hasta bollakına hukum bunda. Doğru da. Doğru. Kanlık biliyorumlar onu göhevliğini tusta hacım. Toch Bazayev oğracım. Toch Nakat, Xres. Ota stoyka kaydak bıraksıları hevlana orağını. Toch Ötük. Tüklürgü hevlinde. Aha. Ondan da anı 12 hasta bollakına 6 hılına manlık köverke takan tustom diyen dağır erel barda. Var ha. Ondan hamı hılı horugun tuğuy. Mişta. Mişten bunlarla çempiyon bulukmarın Rusya na Avrupa. Rusya onunla Avrupa da. Ha ona olimpiyski çempiyon bulukmarın. Sap onunla tehdiğini. Kim kadar tanağını? Ruslan Nikolayevichka. Onda Alexander Nikolaevich. Ola da 5 nömerde askolağa. Aha. Beş ne verdi? Ondan bilin tustuğa Respublika en tühülgelere kadar kissağını. Üçüncü kisleri de bildim. Allah kim bu amara. O da bu tustuğunu karan barangın bilin jarıkka diye nasıl güç kaçırlar bunlar. Aha. Da hediyelere bakarabık kadar. Da bir ederken bağıştırdık gelenler. Benlere hanaların ülesterler. Atı oğlun kim diyene? Yaşo Vasilyev'in Korta Can Dişatri. Gülşat Riga kim halaltadın erçillağını? İnekeci Çivenovich Koşkin. Onda Mikhail Karjinken. Bilin kassas takını. 12 bin oldum. Kassal tustuğundan jarıktanın. 2 oğlu. 2 yıl bolladı. Aha. O da onunla hamı yulakan miştan tuğuy tustuğa. Olimpiyski çempiyon değil mi? Emiyada. O da kim tustuğu bilen karağını? Viktor Lebedev. Onda Roman Dmitriev. Onda olimpiyski çempiyonlar. Olimpiska çempiyonlar tustuları. Mana YouTube'ka en kiran karağıçığın da. Korona. O da bilin tustuğunu toqtiyan atın. O da tustuğların kodağın cemanda bir günü var. Çocuk tutallar. Buraların dosrochna karakterleri götüren tustacılar. O da bilin Daniel Makhachevskay onunla Lev Pavlov tustары jallar. Jonna qaydak tustuqtara diyen kadağını ben. Ata küstah kişi olu yanın. Onu Lev Pavlovka küskö javan. Lev Pavlov köyeden olaq söz birayanlar Allah hıca. Ata nasis prayam balak. Alta onin hatta. Toğa da. Ata hem bir toqare olu sepo. Denk tustuğu olap diyen kadağını. Denk tusu ola. Onu Kahı olu ya küde. o da manık bu manık ulaqan köberke takkan manık bu sakaherin narodunun yer tustuğun bağırdın da be. Aha baran. Yavlı mı? Bu hıya yaka kolabora tustar takına daha küs bir yere diyen gün. Ata elbaq beri ola. Men sakan arodum hayiriyen. Miyim öcadiyen. Bilin 12 hasta akın dedim işte. Aha. Ana altta hette halından beğen takkan tustuğun dedi. Aha. O da bilin bu kürakkenlikten jarıkka sığının össü küs kolar yer. Aha bu.
Hanlık milyonları hövülü gördüm bu kurakka. Атақы кире тора атақтан. Оны өтті. Ondan yaka sitileri bakarabıt. Вақты. Takıtat. Da, çıkurdu kadar. Kan bağışlar bu kalan. Bet baytahanaların gösterler. Oğutlar kameranın yerke bıstuvap olurdu verilirler. Kurakta hivit örüle karıllığı da bolara. Olok ağayaklarını da kalla. Kurakçılar. Zal jatı olan erer. Onunla da Hığlaq finallar butun kütübü dolkurdu. Behen settekilega Daniel Magnachevskay baronsa medali bıcahı. Onu tahınan behen settekilega Khalid Magomedov gıtta Lev Pavlov taqsan kılkımız medali bıcahı olarak kütümler. Через 17 лет чемпионат вернулся к нам в Якутск. Конечно, мы рады приветствовать здесь его. Большое спасибо Федерации спортивной борьбы России, что доверили проведение этого чемпионата в Якутии. Мы всегда славились своей вольной борьбой. Рад, что сегодня вырастает уже новое поколение борцов и в Якутии, и в других регионах. 300 молодых борцов 42 регионов России сегодня выходят на ковер в городе Якутске. И я верю, что с этого ковра вырастут новые чемпионы. Давайте пожелаем нашим борцам удачи, пожелаем счастливого ковра и пусть победит сильнейший. Объявляю первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года открытым. Yara kurakta hevi finalle çastıra ağılınanlarlar. Bastan baronsa medali bıcahılar bolallar. Behen settekilega kılmınlıktan behi olbut. Sakayrin tutustuğa Daniel Magnachevskiy. Onunla kendini utarı Jabrail Tulayev, Чечня. Дера. Третье место Асы весовой сағаланна. категории до 57 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Даниил Махначевский. Данилу 17 лет. Бронзовый призер первенства России представляет училище Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. Тренируется под руководством Сивцева, Петухова. Данил Махначевский. Его соперник в синем трико представитель команды Чеченской Республики Джабраил Тулаев. Джабраилу 19 лет. Кандидат в мастера спорта. Призер первенства Северокавказского федерального округа. Тренер Джабраил Тулаев. Ковер А. На ковре Б весовой категории до 57 килограммов. Поединок за третье место ведут в красном трико Аяндай Андар. Джабраил Тулаев'da 30 sekundlar harati verdiler. Победитель первенства Сибирского федерального округа 2019 года, бронзовый призер всероссийских соревнований среди мужчин памяти Миндиашвили 2022 года, победитель первенства Сибирского федерального округа среди юниоров до 21 года 2022 года. Представляет спортивную школу Олимпийского тренер от Тугуса. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Дагестан. Даниил Махначевский представляет школу Ирбайханова, спортсмену 19 лет, кандидат в мастера спорта, тренер Анбар Арсканов. Ковер Б, поединок за третье место весовой категории до 57 килограммов. Бастығы доймақты мүктенері бейін 2 күнді қалла. Даниил өнен қотық кемен кейрен ехер. Да, Самар кәтәйік қайын. Үгүйер бағып бәкке. О, қада. Джабраил Тулаев. 2 балы орынна.
Aksamı 1-2'ye valla. 35 sekunda kaldı. Başlıkı tüymek bitti miktanara. Deti perivodu beğengitten oğurur. Jabrayıl Tulayep. Eti kamsanıttan. Serakta hoğuz boluk butunlarda. Sürbe günde kaldı. Başlıkı tüymek bitti miktanara. Daniel Makhanachevskay. İki tüymakka bätin. Muragıtın koddoryo den bihigeren evet. Başlıkı tüymek tümüktenle. Aksan 1-2'ge. Sakayren Sümeddenme komandatın sürün treneri Vasiliy Ostroyadon'la Daniel Tosh treneri Иван Сивцев Якутия. Его соперник в синем трико – представитель команды Чеченской Республики Джабраил Тулаев. Baharılaq 2 tüymek. Ben sette kilega bronza medali bıcahı. Aksan 1-2'ge. Kılmınlıktan Daniel Makhanachevskay, Kökmünlüktan Джабраил Тулаев. Приготовиться борцам весовой категории до 57 килограммов. Поединок за первое место Льву Павлову, Халиду Магомедову. Ковер Б. Dere libayeti valla. Daniel küske ağılada 2 tüymeği. Tedimlektik. Aksamı 1-2. 2 armıydı kaldı. İki minuta 15 sekunda kaldı. Kökmünlükten tuşlar Джабраил Туlayev'ka 30 sekundalık sarıtı verdiler. 2 minuta 2 sekunda kaldı. Kebit sarıtıyla bir yanada 13 sekunda kaldı. İki bolar tugan yer bir kaçtıvanan bahitaran yer bolabat. Onan Daniel. Össü ilerleyen nada. Aksan 2 bolla ogunan bah kaçtıvanan. Джабраил Тулаев çişine bak niki yer. Minuta 34 sekunda kaldı. Aksan 2-2'ye. Kökmünlükten tuşlar Джабраил Тулаев. На ковре Б Bayan yer. весовой категории до 57 Minuta 24 sekunda килограммов. kaldı. Победу одержал Хабиб Михтиханов, Республика Дагестан. Minuta 10 sekunda kaldı. Daniel Kitin tebetin bejata. На ковер Б приготовиться Льву Павлову, Халиду Магомедову. Bütehik minuta barda. Aksan 2-2'ge. Danaro Daniel bilen kahatırlar. 4-5 sekunda kaldı. Atut 5 sekunda kaldı. Da kolban okka. Kapsıyı bitecek sekundalara. Ok da tokta ok. Kartar tarihte beni bu jastılar o atlar. Sürbe 5 sekunda kaldı. Hürbek yakında kaldı. Hürbek yakında. Aksan 2-2'ye. One 5 sekunda. Daniel, давай! Direka! 5 sekunda! Say! Ay yok ay! 2 balonla! Aksan 2-4'e valla. Ondan 2-4 aksandan kıyını etiyen Джабраил Тулаев. Barınsa medal kayından tağısta. Kaydak tağın arkaya soğuk. Aksan 2-4'e. Бронзовый призер Джабраил Тулаев, Чеченская Республика. Итак, уважаемые любители вольной борьбы, Sakahira onna Dagestan. Ben settekilaga kuhul kamis medali vajahı. Zara katahilak final bot ben settekilaga. Итак, Pavlov поединок Kökmünlük за первое Kökmünlükten место Khalid весовой категории Magomedov. до Dagestan. 57 килограммов.
ведут в Отсюда красном Сахаланна. трико 19-летний кандидат мастера спорта Лев Араманна Павлов. кыттаныган хагалата. Лев Павлов, серебряный Гора призер Бахагира. первенства Оп. России до 18 лет, а также Атактада, Лев серебряный Павлов, призер Бахагирда. российских соревнований памяти Тарлаты физиков Татарстаннан. Кубриков. Представляет училище Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренер Ова, Иккибал! Павлов. Иккибал Алла, Лев Павлов. Его соперник в синем трико, Алгы, представитель Креска, Лелер, Креска. Республики Элита Дагестан. Хомбада. Халид Лев, Элита Магомедов. Хомбада. Спортсменом Иккибал! Аксан Теплов. бронзовый призер Осыпова федерального Хадалевка. округа представляют школу Шамиля Умаханова, тренеры Шемев. Аксан Теплов. КВБ, поединок за Аксай первое Сагаламада, место Бирмида, в весовой Аса. категории до 57 килограммов. Аксамыт Теплов. Лев Павлов. Халид Магомедов кесилері. Сақайры, онна Дагестан. Икки тостуға күсті қосқолылар, ұтарыта көріскілер, бейінсетті келеға. Минута 15 секунда қалла, бастығы қапсысы, бастығы түймеға төміктен әрі. Отта Либай саллар. Bir minut'a qaldı. Bastığı döymək tümükdən әрі. Самыт Теплов. Кылмылтта достар Сақайрым бұғы. Лев Павлов бағы тұтан ер. Садардар. Отут 5 секунда қалды. Бастығы дүймек түміктен әрі. Либай естілер. Он 5 секунда қалды. Бастығы дүймек түміктен әрі. Ақсаңғылар үй тақсы бата. 4 мал ақсаңынан Лев Павлов бағыян ер. Ақсамыққа. Бастығы дүймек бүтәйік секунделері. Бастығы дүймек 4-0 ақсаңынан түміктенне. Итак, поединок за первое место весовой категории. Лев Павловқа Сақайрын сүрін тренера Василий Устроев, оннакіне құс тренера Николай Данилов. Представитель команды Республики Саха-Якутия. В синем Халид Магомедов, Республика Дагестан. По итогам первого периода счет 4-0. Счет ведет Лев Павлов, Республика Саха-Якутия. Бағарылақ 2 түймәк сағаланна. Бәйін сәтті келіға көңіл көміс мәдәлі бұджауы. О, Халид Магомедов адаққастанан кирді. Сүйістау күтті тәңгі адаққа кирді. Халид Магомедов, Дагестан. Екі бал. Ақсан 4-2-ге болла. İki qarmıda qaldı. Ақсан 4-2-ге. Leva da Khadira. İkbal. Sağ onu kutallama oynadı. Gol! 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 Ora kembali oynadı baba. Gol! Leva Pavla! Leva Pavla bomba! Çempiyonun dünyası. Чистую победу
20 лет. 15 килога бронза медали выжаги. Мурат Мурадов, он Адам Архиев кишилера. Дагестан, он Тренеры Чечня. Арсен Бейбулатов, Беерсланов. Его соперник в синем трико Адам Архиев представляет команду Чеченской Республики. Спортсмену 19 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства, призер и победитель первенства Европы. Мурат Мурадов, Адам Тренер Архиев кишилера. Резван Халканан барар. Архиев, 90-0. кандидат в мастера спорта. На ковре Б весовой категории до 65 килограммов поединок за третье место ведут в красном трико Ахмед Наби Убайдулаев, Республика Дагестан. Кандидат в мастера спорта, спортсмен 19 лет, представляет школы борьбы Адам Архиев Алиев Лабазанов. Его соперник в синем трико, представитель команды Теймур Абдурахманов, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра. Спортсмену 19 лет, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа Югры, представляет спортивную школу Олимпийского резерва. Тренеры Мамбетов, Сифербеков, ковер Б. Мурат Мурадов bir bal, onda bir sekunda astagına össe bir bal berектire. 65 килограмм. Адам Архиев литигер чайылла, біраз таққан көмілігір. Амар Асхаб Курамагамагиров, 6-15 килога. Гол көміс медалі бүджігі. Екі Дагестан олаттары дағыстылар. боковой судья Магомед Расул Гаджиев, онна Абдулкадыров первой Далгат. категории Республика Дагестан. Бұл лоқтан қапсығы На болуға. центральном ковре поединок за первое место ведут в красном трико Гаджимурат Гаджиев, кандидат в мастера спорта, спортсмену 19 лет, представляет школу борьбы Шамиля Умаханова, тренеры Рашидовы. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Дагестан Далгат Абдулкадыров. Спортсмену 18 лет, мастер спорта России. Тренеры Исхаковы представляют училище Олимпийского резерва Республики Дагестан. Ковер Б, поединок за первое место. Весовая категория 65 килограммов. 6-15 килога. Гол көміс медалі бүджігі. Алғанан барар. Гаджимурат Гаджиев, Дагестан. Гол мұннық. Түйек мұннықтан Далгат Абдулкадыров, Дагестан. Далгат Абдулкадыровқа 30 секунділі әқсіреті беріліне. Бұл лоқтан кесі болуға. Оттарара бара кеселер. Онтан күшті қастапқа еккен гол көміс медалі бүджігі жаллар. Екке Дагестан тұстуғыз қолатын итілләтшілері. Ақсан 1-0, Гаджимурат Гаджиев тұғығыр болла. Бастығы түймәқті мүктен әрәбейін ағыз сөкінді қалла. Бастығы түймәқ бүтәйік сөкінділері. Ақсан 1-0, Гаджимурат Гаджиев, Дагестан. Ендеке әр қапсығыға. Тоқталыған қамсағын таққабата, оғаттыр бәбәлерін беселері бәт. Олын Ақсан мұт. 1-0, Кылман Татустар, Гаджимурат Гаджиев. Ведут два представителя команды Республики Дагестан. В красном трико Гаджимурат Гаджиев. Его соперник Далгат Абдулкадыров. Борьба за первое место. Весовая категория до 65 килограммов. Кемді балы салек. Ова, жәрі. Үдді қарылилер болулар. Ақсан олар ие тақсы бата. Өссі дөгілі таққа керер. Далгат Абдулкадыров. Гаджимурат Гаджиев бартын контроллы өджер. 2 минута сүрбә үкінді қалла.
de şöyle bayağı kamsanın oran üstüne sevi stok verilinde. 30 sekundalak sereti verdiler Gacı Murat Gacıyev'ka. 2 Dagestan. 2 küçükte koskolatın. İtillatçılara, Kılık mühibüccahılara, sürbe bir sastırı yadlı Rossiya tühülgeti yer. Kim Kılık müsmeden kayını boların biler bit. Önüde 5 sekunda kaldı. Gacı Murat Gacıyev 30 sekundala hareketi bitti. Onun aksan bir bolla. Ona Dalgat Abdulkadirov kapsıga inniki tağısta. Nere bir tuşkalan salgı atağır köste. Gacı Murat Gacıyev. Minüte sürbe günde kaldı. Gacı Murat Gacıyev 2 bağlılara olaq. Kıra kalan bancar olgunan ban Dalgat Abdulkadirov. Olaq küske tutan hındır tabetütten. Nere natağın Gacı Murat Gacıyev kostata. Onu bilgin 2 bağlı horuna tehtaq. Ebeter olaq ıksalga köbür tağır tağıran 1 bağlı horunuğa. Sivistokhoq 1 bal. Aksan 2-1'ge. Gacı Murat Gacıyev 2-1 aksandan kapsıgan 2 tağısta. 4'den 9 sekunda kalan turar. Dara Dalgat Abdulkadirov 2 bağlı horunda. Aksan 2 üske bolla. Kapsığı sıtır kayda. 35 sekunda kaldı. Gacı Murat Gacıyev 200 aksandan bu balahınyaga bahittaran yer. Dalgat Abdulkadirov olaq küske tutan hıtar. Telegattan. Gacı Murat aparatına idem bağırtalır. Däti balahınyaga bireme bağa barda 13 ara günde kalan turar. Aksamı dik küske. Kök munluktan tustar Dalgat Abdulkadirov kapsığını bahayan yer. Kapsığı bir tek sekundaları bardılar. 10 sekunda kaldı. Aksan 2 küske. Nebeleyin Gacı Murat Gacıyev bıraksıga kirekta. Riskuydan koruyokta. Olgunan baran 2-3 aksandan köyüne yetişti. Kök munluktan tustu bu Dagestan atağı Dalgat Abdulkadirov. Ondan 15 kiloga çöntüyen yüzdük atan düşürdü. Begarda kayıgınan da bu kayı kaydak kallay onunla da kapsığıların doğuna hanalar gölleyenlere. Bu kayı basadan duranmakta. Bu kayı boksa yüylenden kelle yakın mağaravan. Onları gel bakcarı gömürün. Bu kuraktayıga onları kör bölümlendim. Bu aspık kuraktayılardan da kuraktayılarımı generalini repetisiyo kurduk aspıklara. Bu manna kayda kabetin araman yutri finala veremiyor. Çünkü dağıtım kayda bolların trenerini bizim olihim başı can hanatı rakibat yapındım. Trenerim rahatını ister yapındım. Takıldım. Atak maksanar canım onları gel bakcına. Atak kayıgın kim yakanlığın elef? Kayıgın trener bir Danilov Nikolay Romanovich kanı kumağaravın. Onunla terapütler ber hamay. Çugas camlar. Onunla Antaras koltun trener dergar. Onunla bu kuraktayınına uzborun orpo bari birge ve hayrın uzboruna yana şu uzbor drastuğut bari bir ile olan şu ayet gelen. Onunla не устроил Василий Прокопьевич меня на камлисте дях мараон.
Ondan finalga qaydak tактикалар takıbıkını olaq. Üçoy kesini götürdün ve oltona analar göllendir. Finalga başı ısqaqqa gördük takıbıdım. Dolguyu barıta, dolguyamın şöyle qamulunum lexumaro. Şöyle bir dolguyar diyen. Kuağın jahan açımır bir erde. Bilin normalne bit. Davleniyen rıgar bakada. Naqayba polada. Normal. Bu hılcatçılar ayağa 200 küme bir daktara oltoğunan. Hılcatçılar bana gelbek hılcatçılar basırdan gördüm. Onları gelbek ki akın attır. İstevinem ben hacapın ya. O da kaverka tusta hırtaka kayda kavide. Onna ilne akayba poladı. Trenerim kola onları kadın. Genere kendini istevin. Gene hangadan onları şey değiller. Onları gelbek toktan. Olen kine bütün dolar atıyorlar. Olen şöyle trenerim orada yapmalı. Onna hama sürüm vapros. Lev Pavlov'u bege Kaspiyska'ya götürürler. Rusya tühülge diğer bir ensettek ila korabıtta. Tan bulan buyduğundan görük takıt. Onna köyünge yudas terörist tıgar. Ondan toxatay. Bağır mil bolar ba mil gadaq. Şöyle örtaq buna. O da belenmiten hıktı bakka hırsık üstajarık bolar bullay. Rasayas kumapun qahandağını men. Nar qayda hajib buna hajabun jarkına hatıyın jark buna süküs kebe hatıyın. Qahandar rasayas kumatağam. Olehin manık ben manık evet. Bulurunga toxpan qatılıq taqpın ondan tukar tiydaq buna sebiyaq taqpın jahanın. Kırcık finalga takım mı takıyır eden. Bu prostur da acaba. Final demiha bariyer bolas buda jahmaro. Erde polofinal bariyer bolas buda. Ondan polofinal asudun kan уже huden, уже even işbitim. Ondan finalga takım bariyer bolas buda. O qayda nigeyin jahanlar. Roman Midre finalı ona büyüğü final oluq atın kartına toq ularida bir iger. Toq jahım. Ol kantan o olar kantan bata. Başanar xattoru geten şöyle xamuldaw jahmaro. Olehin xattoru şöyle rejerder jahmaro. Ta kayılar xattordan regelder demana fattar evet. Bu kırxtayın Leonid Nikolaevich Spiridonov apita. Onunla xayamın kırcı onu poğlaq zemin. Любой сетка отtan ен уже на xayawatağam. Olehin уже barter beremetip kaytar bitta jamman katta geçerge. Leme ondan nike startargar, nike kuraktargar kuruk bu kurduk. Dürtük çepçalları dabaya durga bağırıyor. Masyo. Da, gündük araçlar, tıktabıllah, gılcıttar, gılcatçılar. Ata bihegen nebitiger suntar uluhun ağa bahlıga Anatoly Vasilyevich Grigoryev turar. Lev Pavlov'da barı bilerbe kurduk suntar. Ondan Anatoly Vasilyevich'tan kuraktahi tuğunan hanaların isteyip. Anatoly Vasilyevich ağarda ol bu kayıtlan. La hılaqa buday final asta. Onda dostu bırahanyen tuğunan hanalarga. Ata başladan turan bu kabargıtın ağa dostu taptaçıların büyüğü örgöy günden ol but baştabıtından ititiştiğini kağıt delivin. Da ondan başladan turan bir iltar kampatı var. Pravительство maqtanabın bir amanlık bırahanjıga belakta bitterger. Bu doytu tugar. Bir be ol but jonnunik otto tugar. Otto dulakan depetne alından umanı köy bıtıgar. Bir göstütül iki büyük göre bitkende teknada. Ondan da bırahanjıkken otton tustu bırahanjıga gen haka herin tustu spor basta könyemerger jonga herge olus otton örgöy bolar. Ondan da bu manlık jonga Lev Pavlov yön berbekke jakçı örkemge kölehünün tokputun bu toluyda geldi kummagan ona tügenden tohanan bu manna örsullah kavlelebit direnetlerge çolan Nikolay Romanovичка maqtanabıt ağatıgar maqtanabıt Semen Andreevичка jonugar herketiyen maqtanabıt otonca tolalı hıttır jonura kiniye köme hıttır bola hıttır jonuna bu kabargar maqtalmıt yerdi. Onu katta olbut bihige erelbeden ita olaq tolardu gitagatta raskayını etiste ondan yolcatçıları hürdağın öttağacı. Yolcatçıları hılara kaydağırdı. Oo jatoja bu manna atın hirge bobba televizyon döngü bobbakka tribuna tutur jonot tutur bu tustunu taptaçılar ottular olaron görür bu manattan kıyı örgöyün bilet diyen olaqatın tuspa tuq don nuçalettka atmosfera diyekka onun da John Sergatter olaron yören köten çakçı ki turga kötü goller diyen tekimman onun John Serge çakçı bugün ulaqan örgöy bırahanıga bollar. Ondan koraçılarga saqaherin tustuğunu taptaçılarga bağan ağıt. Otaca
Manlık kıyılardan, öşçüvlakan kıyılar kelirler. Ondan kalan bağırar. Kotturu kelleğine, komayan, hananı tüherbekke, ola innen diyekke culuhan iyi kanadı. Da, maqtal. Da, begin nebitiger, lef bağlap, töröpütleri durarlar, Maya Afanasiyevna, onna Semen Andreevich, bege ekenler sanaların istiyakbet. Olgu kayıtından itistin ağartta, jabu kayını Tustunu taptaçılar, sporda hengarachılar, bara örke tespet kayıbıt, ondan wol finalın, koronaların kaydaka bitit, töröpük karağına. Min duşu beğen tusta taksimete. Dolguya, oğlum tustları dolguya rahat bolmuş. Kıvır da tustu utumur da gavit. Bana dolgutula falan var. Atın Dergen trainer derolak usuy da kaya bitter. Yönten trainer der maktanavın Respublika trainer dergen Nikola Romanowska bolok. Ha mehep taqtu guttum bu Rusya gadiyam tahamay Leonid Nikolaevich epidin kurduk. Rusya en olin nigar kasta doktor. Rusya aktivistlerine kurakteğini kadın ol çempiyon. Yönten ha mehep kadar guttum. Epet istaktanı bah gayrigat bolara. Diyene bu. Atın tuluyda epet nahan onunla kayda. Atın üç goydu barta. Şu bat kayda onunla. Bartın squat kadın kurdum. Egenalatım atın dayati gaddağını ederetim tuhunna kakayden den. Atın andı katın jotolarda onunla atın. Turbata iki bağlı verdi. Toteti beyada nasip kadın dikkatine sökanları atın. Hıl butolu kulakan. Onunla hediye hediye kutanladı. Da, ne, iya karağından kaydaka biti, hüdda dolgutulak bolu, ondan erdemanlık tustların YouTube'undan da, ebede kaydamın da koraçıgı da horok töröpütler da olak korbakka küske dolguyarlar. Onunla kaydaka yaheka. Ota köröççübün ebehet köröbün. Eğer onur dolgutulak ki sürağa ölcanır. Bir hırgı olak ki olak baş olak. Ota alacılar neginden ki tabiat Moskut'na hatır. Ota gol seni küsü yutar kanatından. Ota hem bir töröpüt dolguyar vallahi. Da, ondan bu köyü kalbitiyer hüdda bakki küskeme vallahtara de. Çugas jongo taymaktargı ereli ıhtavakka levde kıcık kakay kanın kelleran köyüne hediyen barabıtın yötta ondan koraçılarga çoğalan sportsmen oğulak töröpütlerge bağanalarga sübelerge. Töbeler bitten tustuga o senen bu ıgarakan körünge bakka sport öttügör biyerin. Ondan bilgin bir tok bu toydu prezident tergar masa spor kabardı bu bir ilk kamutta bu spor do minister betonla tombarda kettiler. Kırattaktan o yıllar kadar çalak bollağına ikiye gelir. Ondan onu törüp biter o talbut sportun ege ondan ubastan onu daşa iyiden hayınlaran köme bolungan. Конечно, bastane rakan bu ıllığından Rusya şampiyonu bolbat olak kreditten Vladimir Putin kaççı bolun elbaqana astuk öttügöt bollany elbaqta ki tuturup bitmeyip tabi uğrar onu tuluyor kanada ondan hem bir Allah kadaşalak bolla o giyer onun bagremete sportdan jarıttanen dünyada volanter çempionlar boluqtara Maya Afanasiyevna Men toqtiq bini Ata oğunu kıtta birge tustuk boluq kanada Ata öyen hem birinci rehine yügüp molladı. Açara bir tütü ollah bit baraların atan tustuk da toq diye bir kurduk. Bir valnağa hacam. Bir sana. Aha bir sanağa. Da ondan Maya Afanasiyevna hemen Andreevich hegine bir lef katarabıt. Levo hekayeten kanna tutan kavan koşsodalık ketye. Aha ta katatan Eka jola hargını ondan bu kurduk oğularga da hegine kuruk yodda kötüter. Maktab. Da maktab. Ну как, долго шли к этой победе? Можно сказать, с детства, с первого дня, как пришел. И будем продолжать по воле Всевышнего дальше. В какой форме подошли к соревнованиям? Как видите, форма была, можно сказать, 80-90%, полной формы не было, а последние месяца полтора более 3 травм было. И поэтому как-то, можно сказать, приходилось
можно сказать, на характере бороться, да, и все. А какой раз в Якутии? В Якутске я первый раз, и очень понравилось, спасибо публике. Очень чувствовалась поддержка сильно. А как организация турнира вам? Организация на высшем уровне, честно говоря, можно сравнивать с чемпионатом мира и даже лучше, чем чемпионат Европы здесь. Атмосфера соревнований? Атмосфера соревнований такая боевая была, только хотелось бороться и бороться. А какой по счету поезд? Поезд первый, не поверите, никогда не получал, и самая такая значимая медаль и приятная. И про схватки вчерашние, сегодняшние? Вчерашние схватки. Только первая схватка такая была очень напряженная, боролся со своим братом, в другом месте ехали сюда, в одном номере жили. И после первой схватки чуть продышался, честно говоря. Дальше, как обычно, настрой был хороший, боевой настрой был, и поэтому получилось. Как планировал, так и получилось. Впереди ждут такие старты. Первенство России до 23 лет. И еще в Каспийске чемпионат России по взрослым. Примите, да? Да. Да, планирую принять там и там участие. И пожелания якутским болельщикам и жителям республики. Жителям республики желаю удачи, чтобы проводили больше вот таких турниров. Очень такая хорошая поддержка. Здесь борьбу любят, я знал это. И выходя сюда, я хотел порадовать публику, и у меня получилось. Всем удачи, счастливо. И мы вам желаем удачи, успехов и только побед. Спасибо большое вам. Тутан картыскага түйі. Онно тобой исторический момент булады. Лев букайга хүдда қалбаға аспыта. Күржікетерін күрдік. Финалға тақсан қаста көйтары кәнніктен көйі кәлбетігер. Олыс астық болла дейіне тек қанады. Күнді көрәчілер, ұтықтабылла қылжачылар, бүгінгі күммет ұғылақтық қағылақтық, үйеріләқтік көтіләқтік түміктенне, бейгі үйері бүтігер, өрігой бүтігер леп бағлапы бән сәтті кейліға олық әрәлләқ қайын етісті, онна сасыңы үйіз күнге бейгі әрәлләқтік, боронса медәлері бұл жағылары көрек бұд, онан бейгіні қытта бірге болың.